We rise up to sing together. There's victory within my soul, for the Spirit with me abide. Let the waves of temptation roll. Jesus keep me whatever betides. Though the conflict be fierce and long, though the tempter my heart assail, in my weakness yet I'm strong, for with Jesus I ever prevail. I have victory over sin, I have victory over grave. Even death now has lost his sting. Hallelujah. I know I'm saved. Victory, victory in my soul. I have glorious victory since Jesus took control. Victory, victory, sweeping like a flood. I have glorious victory through Jesus' blood. As we keep standing, Super Sunday service
GCK October edition combine worship with GCK convener. Let's pray. Father, we're here this morning to worship. We're here to adore you for what you have done thus far in this edition. The souls you have saved, redeemed, healed. Let's worship him now for his mercies. Thank him for seeing us through January to September to October. Let's worship him for seeing the first month of the last quarter of October. Let's thank God for the vision of GCK. Let's worship him now. In Africa, in Europe, we're worshiping. It's a combined worship. It's a global worship service with the convener. Thank you for the impact just had yesterday. The impact on our youths. The impact on young adults. The impact youth globally. Let's thank God for the vision. Thank God for the convener, for the vision. The vision bearer is incredible. Are you worshiping God now? Thanking Him that you have seen October almost ending now. Summer no more, but you saw October. Tomorrow. Let's pray for the floods in Nigeria now, in Bayelsa, in God have mercy that you recede. As we're praying even today. 34 states of Nigeria almost covered by floods. Some parts of the villages, let's ask God for mercy. Let's ask God to help us. Economic crunch, downturn, climate change, affecting the whole world, that God will have mercy. Food scarcity, famine, South Korea, Halloween incident. About 149 people died in South Korea. Let's ask God for mercy. Pray for Uganda, Ebola. It's found again in Uganda. Pray for the monkeypox. The part of the world, that God will have mercy. Pray for the Speaker of Congress in America. That God will set him free. He will not die. Let's pray. Are you praying now? Are you in America? Asia, Fika ne leo dogbera de keke goduata le subosubon keke yame for the United States midterm campaign for election akodada we wona ke javemele anglicale pray for Mali dogbera de Malita be God intervene mountain Nekasi Mali Benyame Nigeria next year, February, that God will make it heat free. No bloodshedding. That God will intervene. As you are praying now, praying, believing prayer, that God will have His way. Are you praying now? Our location, other locations online. Participants. Pray that God will use this program to impact the whole world. That is the hope of the world today. That God will use it to turn the table around to His glory. Pray that God will use this program to impact the whole world. To the goes to the word of God, back to the word globally. The Super Sunday worship for supernatural freedom through Christ. Now, are you free from sin? Are you free from lying? Remember, it's supernatural freedom. Are you free from hatred? Are you free from anger? You're not free yet. From malice,
to ayemenu wona wo me alakpagbe no no me begble me Are you free, my de friends? evoa no vinye evoma evoa Are you free evoa from selfishness? Are you free evoa from bitterness, from revenge? To Are you free for the from nyenye me a. pride? Are you free from love of the world? Are you free Efoto hihia penjojuro Lord, me a. supernatural freedom? Egbe Not a just healing. amlima You can be healed and go to fofo. hellfire. Not just deliverance. You can be delivered and go to hell. Are you free? Today is a day of worship. Egbe a enye subo penkeke. Enye amedoku me yiyi Get me penkeke. free. We had those 2 days ago. Robe ad ne This edition 2 days ago. Are you free from keke revival ne efoto Are you free from mako love of money? nyenye me a. Are you free from Efoto malice and galolo anger? si me a. Are you free Efoto from worldliness? chikuple Are you free alakpanu from wa me a. lying Efoto and ajedada abortion amebebele and si me a. Are you free? Efoto nu mako me a. In Jesus' name Le we Yesu pray. penko me mi to Father, gbedale. we're here Fofo miele tepe ya. this morning to worship. Nuji abe mi asubo. Also worship our rights. In Jesus' name we pray. Le Yesu penko me mi to gbedale. Time for offering now. Whatever you have gotten Kame abe mi for, ananu. for today's worship, don't come empty. Please lift it up as you pray now. Lift your tithe offering as you pray now. Give, shall be given unto you. Hands up now. You don't come to worship empty. On our worship days, it's a worship day we give. Not for the crusade. It's just a part of the worship. Father, look at our hands up now as you give now. Bless us by your power. In Jesus' name I pray. Let's give now. Or shall be fast. Be fast. Be fast. Come to the stage. Be fast. Go down. It's part of worship. Part of worship. Go down. So many hands down. Ushers are very few. Part of worship. Come to the stage also. Fast. On the first day of the week, let every one of you, everyone, lay by him in store. It's part of worship. Everyone, what you're giving now is not your own. You are giving. Give back to God. The tithe is 1/10. Offering is more than that. What you want to give, appreciate God for his goodness towards your life. You fast, come to the stage, somebody. You fast. The time is up already. You fast. Make sure you don't leave here the same as you came. You're free. You're free, entirely free. Your spirit, your body, your soul, free. Supernatural freedom. Free from any sin entirely. Free from sickness too. Be fast now. Many hands down, be fast. Jesus' name we pray. Le Yesu Thank penko you, me mi Father, to for this gbedale. honor and Fofo mi privilege. dakpe no de monu To be popo in ya such ta. a worship this morning. Ni le subo enti ya. What a wonder. Nwe kaya We o. shall see wonder in our midst. Nuji ya mi akpo nkunu le nya ba gbe wo Free me. entirely by your Na be power. mi afoto no ni Jesus' seme. name, Le I pray. Yesu penko me mi to gbedale. You may sit down. Amen. Nanani. Praise the Lord. Wakafu apetola. If by the grace of God you To mo started fa coming men veve me here a mi ga potole tepe ya. last Thursday, you were invited, you came here. Nshova mi pembe mi I ava. believe by Eye now mo kwesebe you've seen what God has done in your life. na mi kponu yo ma wo le As nya ba many as gbe were me. invited here, please can you raise up your hand wherever you are? Our pastor will be delighted to see you stand up.
to recognize your presence. The convener of GCK is interested to see you. So wherever you are, stand up wherever you are. All our churches, all other places of worship that are connected now in America, in Europe, in Australia, in Asia, in every part of the world. Please stand up. We may not see you, God is seeing you. Stand up wherever you are there. Our counselors will give you a slip. Please complete it and return it to them. Your presence here is very, very important. And God sees every one of us here as VIPs. Very, very important. That is why he sent his son Jesus to come and die for every one of us. So please remain standing until you get the slip. Complete the slip and give it to the counselors, to the ushers, who will now give it to us so that the ministry of our pastor, the convener of GCK, Pastor Dr. W.F. Kumuyi, Pastor W.F. Kumuyi, we have materials to give to you, so please complete it. God bless you. No doubt, many of us have received miracles, signs and wonders, great things in this meeting. Please, if you are one of such people, wherever you are, stand up and go to my left-hand side, in front there under the canopy. You'll be interviewed so that after the screening, you'll be given permission to come and share your testimony even this morning. You have testimony, please kindly go there. God bless you. Crusade continue this evening by 5 o'clock. We are to be here by 4:30 or even earlier before then to start praying. The crusade continues tomorrow Monday, the 31st of October. Next tomorrow, the 1st of October, the crusade continues. It will be ending 1st of October. So please, make sure you invite all other people. You have people who have needs in their lives. You have people who have broken marriages. You have people who have afflictions and all others. You have people who are living in sin. And you want to help them by inviting them and bringing them to the meeting. Yesterday we had youth impact, and the Lord imparted, and the Lord touched the lives of thousands of youths globally all over the world. Those youths want to encourage you to continue in fellowship with us. God bless you. Then more than that, the ministers' professional businessmen conference continues tomorrow, 7 a.m. by the grace of God at the Convocation Arena in Sarowiwa Polytechnic. We start 7 o'clock, but by 6:30, be there for conference prayer. We should invite all ministers. We should invite professionals. Professionals cut across every profession in life. Let's make sure by the grace of God, all workers in this church, not only there, in all our locations globally, let's make sure we partake in it. There's much God is going to give to us. God is developing us. God is equipping us for the great service now and ahead of us. And I pray as we do that, the Lord will continue to bless us in Jesus' name. At the end of the service today, those who gave their lives to the Lord during this crusade, starting from Thursday,
till today, we expect you way behind. After service, we'll be having for you the lunch hour with Jesus. So all those who gave their lives to the Lord on Thursday, on Friday, on Saturday, and those who give their lives to God today, every one of us, at the end of the service, you come forward here, then we direct you to where we have it. Then apart from that, all globally, we'll be having Convert Rally on the 6th of November in all designated places. 6th of November. While 12th of November will be water baptism for all those who gave their lives to the Lord globally. For this Alpha location, we have 9 regions that came here together. All the other regions, we have 20 regions in River State, where you are listening now, also listen, and all our brethren, globally, and make sure by the grace of God you partake in these 2 events that we have mentioned now. We spoke about Convert Rally as well as water baptism. What born of you, as well as Anthony Opobo. You are the one here. All others who are in their various regions, you are also expected to do it where you are having your crusade now. And as you do that, the Lord bless you in Jesus' name. Youth choir, please. Blow the trumpets in Zion. Sound the alarm. This is a war cry. Devil,
We say no to you over this generation. Let the army roar. Yes. Yes. Let the army roar. Yes. Yes. An army is rising against the world. Though we may not be there, our God is mighty to save. An army is rising. That will take no for an answer. It will take no for an answer. And if we must have you, If we must have you, nothing less than all of you. an army is rising. An army is rising. But you take no for an answer. That will take no for an answer. And if we must have you, And if we must have you, nothing less. nothing less than all of you. All of you. We won't wait We will wait for you to for come. you to We come. are right where you are. We are right where you are. We are desperate We are desperate all of you. for all of you. Nothing less than that. We won't wait and we won't wait. We won't wait. We won't For you wait to you to We come. are right where you are. We are desperate All of you. for all of you. Nothing less than that. Praise your name. Praise your Our name. generation shall praise. Shall praise your name. Oh, our generation Shall praise your we shall praise your name. We shall praise your name. We shall praise your name. We shall praise your our generation. Our generation. Let the army roar. Hallelujah. Let the army roar. This generation is for Jesus. Let the army roar. An army is coming out of Egypt. Let the army roar. Let the army roar. And he shall reign forever and ever. My generation shall praise your name.
The scripture. The scripture says in Psalm 68. The scripture says in Psalm 68, let God arise and let his enemies be scattered. As wax melted before the fire, so let the enemies perish before the presence of God. Your enemies, they better run now. They have no match, no comparison.
Mao, God has done great things. Mao wonu gao. You have seen, you will hear. Nye po So we nye take se. some few testimonies now. Nya koda sedidi do The testifier, please. da sedila. Some few testimonies now before we have Bible Nya se da sedidi deo nemia akle bibla. choir from the nations first, then Bible reading thereafter. Please bear with us. There's a little technical hitch. Praise the Lord. Wakafu mau. Praise the living God. Wakafu mau bagbela. Hallelujah. Hallelujah. By the special grace of God. To mau pa menwebe toke My amela. name is Sister Lillian. Yebe nkwenye Sister William Yoma. I am worshiping in Bible Deeper Life Bible Church. Yecho agbedeto. Nnanambia. Ame. In Abombise local government. I'm from Imo State, Nigeria. Praise the Lord. Yecho Imo State pe juame. Le Nigeria. It's by the special grace of God To mau pa menwebe I see toke mea. myself in this Ogoni Yekpo yedokui global le crusade. ogoni pe dutopo mau nyakaka me. I thank God for what Ye He ga did dakpe na mau. in my life. Le nui wo wo. When Le ye this pa gbe me. program started Esi dodo ache komela. that Thursday, Ye va yodagbe. I have a seriously pain in my chest. Abe I am praying. feves ye no feves sem le ye pe nu chin la me. This Ye le seriously gbedomda pain, I be will not carry it and go. feves se I ya. will receive my Ye ma miracle jwe ajo o. here. Praise the Abe no Lord. feves sem la ngom me veve de I to. so thank God, God answer my Wa prayer. akpena mau be mau se ye pe gbedodo da. When the man of God is Esi mau pa mea praying, le gbedomda. mention anywhere you have problem, Ebe afisi afiye veve selina wa dalore ji heart, and ye tell God, dalore ye pe say jiji today, ye pe mau I will egbe receive a my miracle. ma Praise ko the Lord. nukunu ye lo wakafu mau Have healed me. mau se The pain have disappeared. veve sese a ebu Praise the Lord. wakafu apeto a My Father in the Lord, nya pe pastor mau ne yira for o now, cho and fifia forevermore. cho ida Last day, every member of Deeper Life, agbede to ha me when vio we kata see ourselves in heaven at last, in the mighty name of Jesus. Yokata nya dogo le tipo le Yesu pe nko sese la me. Brethren, praise the Lord. Novio wakafumau Our sister had Yeah. costochondritis, severe chest pain. That is very doctor, sometimes excruciating, ele dokpe especially on novia deep pe breath and, dasedidi yadie. especially on deep breath and during the strenuous exercises. But just last night, though this pain has lasted for about 2 months, and last night after the pastor's ministration, the Lord touched her and she was perfectly made whole. Praise the Lord. The next person. Dasedila bubu. We take our Bible reading. Nya akhle bibla. Acts
chapter 9. Dɔw tamasire kɛ. Before the Sunday message today, Ke Saul we si shall have a brief period of scripture reading. yakle Bibla. Acts of the Apostles. Dɔw pagbalɛ The tamasire Acts kɛ. of the Apostles. Ke Saul 9. si gale ŋɔdzi dodo kple hlɔ dodo ƒe gbɔgbɔtsi he ɖe ƒo ɖe aƒetɔ la ƒe nusrɔ̃lawo ŋuti la yi ɖe nunɔlaga gbɔ eye wòbia agbalẽwoe bena yeayi Damasko ƒe ɖe ƒuƒoƒea me eye ne yeakpɔ ame siwo le nenem mɔ sia dzi ŋutsuwo kple nyɔnuwo la ne yeablawo akplɔ va Yerusalem ke esi wòle mɔa dzi eye gogo Damasko la kasia keklẽ tso dziƒo klẽ ƒo xlã eye wòdze anyi eye wòse gbe aɖe le gbe gblɔm bena Saul Saul nu ka wɔ nèle yonye me tsim a eye wògblɔ bena wo ame kae aƒetɔ la gblɔ bena nye nye Yesu ame si yome tsim nèle ase na wò be nàda afɔ nutɔnui eye esi wòle dzodzom nyanyanya eye dzidzi ƒoe la egblɔ bena aƒetɔ nu ka ne dzi ne be mawɔ aƒetɔ la gblɔ nɛ bena tsitre eye nàyi ɖe dua me eye wòagblɔ nu si ele be nàwɔ la na wò ke ŋutsu siwo le mɔ zɔm kpli la tsitre ɖe du maƒomaƒoe wole gbe la sem gake womele ame aɖeke kpɔm o tete la Saulo tsitre tso anyigba ke esi woʋu ŋku la mekpɔ ame aɖeke o eye wole eƒe alɔnu eye wokplɔe yi Damasko eye ŋkeke etɔ̃ sɔŋ mekpɔ nu o meɖu nu naneke o eye meno naneke hã o eye nusrɔ̃la ɖe le Damasko ŋkɔe nye Anania eye aƒetɔ la gblɔ nɛ be le ŋtegame bena Anania eye wògblɔ be akpɔ ɖa nye esi aƒetɔ la gblɔ nɛ bena tsitre eye nàyi ablɔ si woyɔna be dzɔdzɔe la me eye nàbia ame ɖe si ŋkɔe nye Saul tso Tarso la ta se le dua me elabena akpɔ ɖa ele gbe dom ɖa eye wòkpɔ ŋutsu aɖe le nutegame ame si ŋkɔe nye Anania la gbɔna egbɔ eye wòle asi dam ɖe edzi bena wòakpɔ nu ke Anania xɔ edzi gblɔ nɛ bena aƒetɔ mese le ame geɖewo nu le ŋutsu sia ŋuti ale si wòwɔ vɔ̃ geɖe ɖe wo ame kɔkɔe siwo le Yerusalem la nu eye afi sia hã ekpɔ ŋusẽ tso nunɔlagãwo gbɔ be wòabla ame siwo katã yɔa ŋkɔ dzi gake aƒetɔ la gblɔ nɛ bena heyi elabena ame sia nye dɔwɔnu tsatia nam be wòatsɔ nye ŋkɔ la yi ɖe trɔ̃subɔlawo kple fiawo kpakple Israelviwo ƒe ŋkume elabena nye la mafia ale si wòle nɛ be wòakpe fu geɖe le nye ŋkɔ la ŋuti tete Anania tɔ dzi yi eye wòva aƒea me eye wòda eƒe asiwo ɖe edzi gblɔ na bena Saul aƒetɔ la Yesu si ɖe eɖokui fia wò le mɔ dzi esi ne gbɔna la dɔm bena nàgakpɔ nu eye ne gbɔgbɔ kɔkɔe la na yɔ wò fũu eye numake ewɔ abe nane ge tso eƒe ŋkuwo dzi abe trowo ene eye wògakpɔ nu eye esi wòtsitre la wode mawutsi ta nɛ eye wòɖu nu eye wòkpɔ nusẽ eye enumake wòɖe gbeƒã le Yesu ŋuti le ƒuƒoƒewo me bena eya nye Mawuvi eye ame siwo katã se la kuvi aɖewo eye wogblɔ bena alo menye eya nye ame si gblẽ ame siwo yɔa ŋkɔ sia dzi le Yerusalem eye eya ta wòva afi sia ɖo be yeablawo akplɔ ayi ɖe nunɔlagãwo gbɔa ke Saul se nu ɖe dzi gawu eye wòna Yudatɔ siwo le Damasko la ƒe ŋuti tẽ eye esi wofia kɔte bena ame sia nye Kristo eye esi wòva Yerusalem la ete gbɔ be wòamia eɖokui ɖe nusrɔ̃la nu eye wo katã le evɔm esi womexɔe se bena nusrɔ̃la wònye o ke Barnaba xɔe eye wokplɔe yi apostoloawo gbɔ eye woxlẽ fiawo ale si wòkpɔ aƒetɔ la le mɔ dzi eye be wòna eƒo nu nɛ kple ale si wogblɔ nyadzideƒotɔe le Yerusalem ƒe ŋkɔa dzi le Damasko eye eya kpli wo va me gadu ago le Yerusalem hele nya gblɔm dzideƒotɔe le aƒetɔ la ƒe ŋkɔa me eƒo nu eye wòse nu hã kple helatɔwo ke woawo dzi be yewoawui tete esi nɔviawo se la wokplɔe yi Kaesarea eye woɖoe ɖe Tarso azɔ hame si le Yudea kple Galilea kple Samaria katã la kpɔ tomefafa eye wotu wo ɖokui eye wole zɔzɔm le aƒetɔ la vɔvɔ me eye wosɔgbɔ to gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe akɔfafa me eye nyɔnu nusrɔ̃la ɖe le Yope ame si ŋkɔe nye Tabita si gɔme nye zi eye la eya la yɔ fũu kple nyuiwɔwɔ kple dɔmenyonyo siwo wòwɔna ke eva le me ŋkeke ma
me bena ele dɔla wokɔe da ɖe dziƒoxɔme eke esi lida te ɖe yoƒe nu eye nusrɔ̃lawo se bena Petro le afi ma la wodɔ ŋutsu eve ɖo ɖe egbɔ ɖe kuku ne be negati anyi hafi ava yewo gbɔ o eye Petro tsitre eye woyi kpli wo eye esi wova la wokplɔe yi ɖe dziƒoxɔa me eye ahosiawo katã le tsitre ɖe egbɔ le avi fam ele awutewui kple awu ʋlaya siwo zitɔ esime wòwoa kpli wo nɔ anyi la fiam eye esi Petro nyawo katã dogo la edze klo eye wòdo gbe ɖa eye wòtrɔ ɖe ame kukuwa gbɔ gblɔ bena Tabita tsitre eye eya la ʋuwo ƒe ŋkuwo eye esi wòkpɔ Petro la efɔ bɔbɔ nɔ anyi eye wòna asi ekɔe ɖe dzi eye esi woyɔ ame kɔkɔeawo kple ahosiawo vɛ la etsɔe ɖo woƒe ŋkume agbagbe eye wose nu siwo le yoƒea katã eye ame geɖewo kɔ aƒetɔ la dzi se Mawu ne kpe ɖe mía ŋuti be míanɔ eƒe nya la me. Amen. Choir from the nation. Songs of freedom, songs of deliverance. These are all songs that ring from Abe, the courts of Zion in the presence of our great King. Mía Those kafu songs mía come ƒe to us Mawu today gã from the sanctified be lips mía and the pure kafu hearts of the psalmist do eƒe ŋkɔ of ɖe the dzi nation, kple ehadzu who love God edukɔ ƒe hawo. So, let's join with the saints and lift Mina up our hands in praise míakɔkɔ to our míaƒe great asiwo yi dzi King, na Kristo Jesus, fia gã la as we listen to songs ne from míadi the ha. nations.
Thank you.
thought that long ago, so very far away, a little child will be born, and in a manger laid. And who would have thought this little child was born the King of Kings, the son of just a carpenter, but for whom the angels sing. And who would have thought that as he grew, and with all the children played, this childhood room they loved and sung will die for death someday. And who would have thought this little child will make the blind man see, fill the hungry, make rich the poor, and set the sinner free. Oh, who would have thought this little child was who the prophet said would take away the sin of man and rise up from the dead. I believe this belief. Oh, I this belief. This belief. Little child is the King of Kings. Many years have come and gone, yet this world remains the same. Empires have been built and falling, only time has made a change. Nations against nations, and brothers against brothers. Men so filled with hatred, they are killing one another, and over half the world is starving, while the banner of the census torn, debating over disarmament, killing children before they are born. And fools so much to win the fight, to justify their sin. Oh, every nation that has fallen from within. Yeah.
little child was whom the prophet said will return to judge this world, the living and the dead. Oh, can't you see that long ago, so very far away, this little child, a holy hope, was born again that day. Oh, I believe, oh, I will always sing this little child is that king. Oh, I believe, oh, I will always sing this little child. He's the King, oh King. Praise the Lord. Wakafu apetola. Please, all our workers, Deeper Life workers, Do lao in the Alpha kata. location. Can you please stand up wherever you are? Choir members. Hadilao. At the end of the meeting, we expect we all wait behind to plan and to see how we can attend to converts in the evening today. Yesterday, we were told again the converts overwhelmed. Abone ukpa wanote ne wawo. Dodo le yuatem akpede jimetrola ye yonchi. Mau ne yirami hadilao Luka tamandre Luka tamaden pipi yandren lia eye esi wo di pliwo la echitre de gbajape ade eye efe nusron lao fe hagande ple amo fe hagande sicho Yudea katan ple Jerusalem ple Tiro pakple Sidon futala vabe wado toe eyebe wadagbele yewonu lewofe dowo men mau fenu sen lebe yadagbele wonchi mau fenu sen be wade ocho nouveau katame wacho nouveau akewo to mo fa men veve mea mau fenu sen libe ya adagbe le dolelao katanchi cho doleleo to mo fa men veve mea cho ha pa ebe cho si me yeva cho chi yamela
yekpɔ miaƒe pastor ƒe mawunyagbɔgblɔwo le radiowo dzia nuvɔwɔlawo trɔ dzime to ayavalawo dzia dɔnɔwo kpɔ dɔyɔyɔ amewo woɖi ɖase le Lagos amewo ɖi ɖase le nuto vovovowo me to kasetiwo dzi azɔ egbea enuwo de ŋkɔ ye le xixe godoa me la ɖaseɖiɖiwo bɔ ku ɖe nu yiwo Mawu wɔ ŋuti eye egbea eganye mɔnukpɔkpɔ nam. Pastor Wezon. Kafu ne Mawu. Nenye be ele njo le ndikanyi ele radio agba me be kafu ne Mawu. Me do jana mia do meto de sia de van ndikanyi be subo toke yame. Eye mia do meto katsan le keke blibo katsan me. Nyame yo katsan wo de kakpakple mi le tso tepe mi le Mawu nya gblom le fifia. La me bia be Mawu pe yayira kple nuse ne tso teƒe ya kɔ ɖe miawo katã nya ƒe agbedzi le Yesu ƒe ŋkɔme. Aleke Mawu le nu wɔ nukunuwo le mia dome le teƒe ya la nenema pɛpɛpɛ wɔ nukunu ne miawo hã nya ƒe agbeme ma le Yesu ƒe ŋkɔme. Miado gbe ɖa fofo miede akpe na wo ŋdekanye ya mieyra wo ŋkɔ. Aƒetɔ akpe na wo elabena eyɔ mi be miasubɔ. Eye ne mi le subɔ la eyirana, ne mi le subɔ la etuna kame, ne mi le subɔ la yayirawo srana to dziƒo. Aƒetɔ me do gbe ɖa me sia me ke va ŋdi abe subɔsubɔ teƒea la, ne wɔ nume toto le ale si ke ne nana vovo ame le Yesu ƒe ŋkɔme. Me do gbe ɖa be do kpe wo yayira dzi le ame sia me ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔa dzie mie do gbe ɖa le. Gagbɔ na ke be amen. Mawu ne yira mi nanyi fa ndia yeva Mose pagba le velia Mose velia taton nyakle pepe amandrelia Mose velia taton pepe amandrelia ongle di pe eye nu kapetɔ gblɔ na o egale gblɔ na mi egblɔ be nye Yehowa eye nye metrɔ na o. Yehowa gblɔ bena ebe mekpɔ ale si wole dukɔ la tem ɖe anyi le Egypte kem eye mese woƒe ɣli si wodo. Mawu se wo ɣlidodo, Mawu se wo akpɔ avifafawo eye atutu aɖatiwo le Yesu ƒe ŋkɔme eye ebe yekpɔ ale si ke woaƒe dzikpɔlawo le mia tem ɖe anyi eye menya miaƒe vevesesewo kpekpea me nyia egblɔ be eye meɖiva Yehowa be meɖiva be maɖe wo le Egypte tɔwo si me eye makplɔ wo ayi ɖe anyigba sia dzi ayi ɖe anyigba si nyo eye wo lolo la afi si ke notsi kple anyitsi bɔ ɖo Mawu la kɔkɔ da ɖe teƒe nyui aɖe loo kpekpe ame wolia ebe ya ta mele dɔ wɔm ɖe Farao gbɔ be nakplɔ nye dukɔ Israelviwo adzoe tso Egypte woadogo tso Egypte woadogo atso woƒe Egypte fie ŋdi ya Mawu le ɖewo dogo ele dogo le bablawo katã me ele dogo le edo yiwo katã me ne gedze ele dogo le dzɔgbevɔ̃e kaxa yiwo katã le kɔ ɖe dziwoa Mawu le kɔkɔ wo to le me eye afi miage dze dzinu yeyea mea nu yeyewo la tse gɔme dzidzɔ yeye numetoto yeyewo elaba aƒetɔ le kɔkɔ wo le dogo tso gbegblẽwo me le da ɖe anyigba si ke dzi notsi
kple anyitsi bɔ ɖo nye me xɔe Mose evelia ta den etama denlia kpekpe ame 8 kpekpe 8 agblɔ be eye Yehowa gblɔ na Mose kple Aaron bena teƒe ya eƒo nu ƒo na Mose tsã eye Aaron hã va kpe ɖe ŋuti eye Mawu ƒe nya metrɔ o. Mose dze gɔme, Aaron va kpe ɖe ŋuti eye wo katã woayi aɖe gbeƒã eye woaɖo kpe Yehowa ƒe nya dzi yi ke wòtsɔ na Mose. Míedze gɔme eye Mawu etsɔ nya na mi be yeakplɔ mi adogo, akplɔ mi ayi ɖe teƒe bubu eye Aaron hã va kpe ɖe wo ŋuti. Nenema ke nutomekplɔlawo va kpe ɖe mia ŋuti, osɔfowo, Mawu dɔwɔla vovovo va kpe ɖe mia ŋuti nenye be ekpe ɖe mia ŋuti abe aleke Aaron kpe ɖe Mose ŋuti la, enya metrɔ o lo le wolea nenema ko le. Mawu be yetsɔ edɔ na wo, yeɖo dɔ ɖe na wo ne wowɔ na Israelviawo eye woawɔ hã woada ŋe na Farao woaɖe Israelviawo dogo tso Egypte nyigba dzi. Naneke ŋutɔ menye mɔxenu o, naneke ŋutɔ ma atrɔ enya o. Mawu ƒe nya ale wole totototoa ebe ɖewo dogo kplɔ wo yi enya ma pɛpɛpɛ Mawu gatsɔ le mia nam egbe. Ta Mawu nya gblɔla ɖe kpekpe yi ke le gbɔgblɔm be gɔmeɖokpe yiwo da ɖe anyia ye dzie ye le Mawu nya tum ɖoa ele ne be wòaɖo kpe, wòaɖe gbeƒã, wòagblɔ Mawu nya ma pɛpɛpɛ na keke bliboa katã. Adamowo dogo tso nu vɔ me, to viviti me ava Mawu ƒe nyanyui nukunu kekeli la gbɔ. Ebe tete Yehowa ƒo nu kple Mose kple Aaron eye wòɖo ɖe Israelviawo kple Farao Egypte fia gbɔ ebe bena kplɔ Israelviawo atso Egypte nyigba dzi. Mieva teƒe ya le ɖoɖo ya katã me, le dutoƒo nyanyui kaka ya me, le Mawu nya ya me, le nufiafia be gaƒoƒo ya me, be Mawu nana mi vovo eye menye be Mawu ana nyea vovo lo. Tika wo ɖe ewoe le radio agbawo ɖe hã de gbeƒã gblẽ sesẽ ɖe be meva ɖo lo be maxɔ vovo tso Mawu si. Nenye be mekpɔkpɔ vovoa axɔe feflae. Mawu nya yi miase ŋdi ya be tanya nye Mawu be vovo nana ame to xɔse ɖe Mawu nya dzi. Mawu be vovo nana ame ɖe ewɔna ɖeka kpakple xɔse yi ke miaɖo ɖe Mawu ƒe nya dzi. Mawu be nya xɔse yi ke miaɖo xɔse le Biblia nu ye nana me vovo kpɔkpɔ eye miakpɔ Mawu nya ya ɖe ɖoƒe etɔ̃ me akpagbãtɔ. Gɔmeɖokpe si ke dzi Mawu tona nana me vovo to xɔse me. Nuvelia yenye vudo yi ke mevɔna kpɔ gbeɖe o yi ke ana mi xɔse eye tɔ̃lia ale mialike anɔ xɔse ƒe mɔ la dzi ɖaa ye nu yiwo katã to xɔse me ye miaxɔ katã ɖo to xɔse me. Nu gbãtɔ nu ke nye gɔmeɖokpe o. Nu ka natema leke na woato xɔ ne gɔmeɖokpe mele o. Nu ka tema o ne gɔmeɖokpe mele o. Mi hiãna gɔmeɖokpe eye tso keke gɔmedzedzea me ke Mawu ɖo gɔmeɖokpe anyi hafi Mawu na ɖo kekea gɔ hã eɖo gɔmeɖokpe anyi nenye be wogbã gɔmeɖokpea ɖe nu ka me dodo atema wɔ o. Ta nu gbãtɔa eme ne kɔ na wo nyui ɖe yenye gɔmeɖokpe yi ke dzi miato akpɔ xɔse. Mose velia tame weve. Mose velia ta weve kpekpe ame wie velia
ebena eye mele Egypte nyigbadi toge le zamame eye mawu amewo kple lãwo ƒe ŋgɔgbeviwo le Egypte nyigba la dzi eye maɖe nye ŋusẽ afia Egypte trɔ̃wo katã hã elabe nyee nye Yehowa eye ena mi ganya le kpekpe 13 me be kpekpe 13 ebe ʋu si anɔ xɔ si me miele la nu la ade dzesi mi elabena ne mekpɔ ʋua la mato mia ŋuti eye fuwame aɖeke magblẽ mi o ne me yina Egypte tɔwo wu ge o eye nye gɔmeɖokpea ele be woato ʋua me ele be ʋua natsɔ wo dzi ele be woanɔ ʋua ƒe nubabla me ele bena ʋua na le tsi na wo wòade dzesi do wo eye nye gɔmeɖokpea ta nɔvi nu sia nu yi ke miawɔa Yesu ƒe ʋua se gɔme be nye gɔmeɖokpea loo Yesu be vɔsa yi wòwɔ le Kalvaria gɔmeɖokpea ma ye nye gɔmeɖokpea elabe nye vɔsa kpɔtsia yi wòwɔ be yeatsɔ axɔ mi aƒle ema nye gɔmeɖokpea na nu sia nu gɔmeɖokpe ne nu sia nua ye la na wo be Mawu ana wo vovo to xɔse me nua me tɔ gale teƒe ma hã matsɔ fia mi gbã miakpɔ ŋutifafa kple tsɔtsɔke na xɔse si ke ɖena me xɔse ɖe li ne le asiwɔa ye ɖena me tso vivitsi me ava kekeli me ŋutifafa kple dzidzɔ ŋutifafa kpakple tsɔtsɔke ye velia miakpɔ tsilele na me tsilele me to xɔse me si ke la klɔ mia ŋuti egbea ele xɔsea ele ko abe ale yi ke ye elo tame kpe alo yɔna be diama ele nene etrɔna kɔla vovovovovovovo ne trɔe alea nakpɔ kɔla bubu ne gatrɔe ɖekea agakpɔ kɔla bubu ne tagbã miakpɔ ŋutifafa kple tsɔtsɔke to xɔse ma me evelia miagakpɔ tsilele kpakple ale wɔna mi kɔkɔe ye nutɔlia miakpɔ ale si miaxɔ ŋusẽ xɔxɔ to xɔse ke doa ŋusẽa me nugbãtɔa miaƒo ƒotsɔtso tsɔtsɔke kple ŋutifafa to xɔse si ke ɖena me ne va Yesu gbɔa ye eɖe asi le nu vɔ̃wo katã ŋuti eye eɖe asiwo alɔwo nuyiwo ŋkuwo kple towo nuwɔnawo afɔwo nuameti bliboa katã eɖe ameti bliboa katã dogo tso nu vɔ̃ si me ye etrɔ megbe do nu vɔ̃a gama me ye Mawu tsɔna nu vɔ̃ kena mee ma ye wònana me ŋutifafa Luka ƒe agbalẽ ta mandre kpekpewu 74 ebe mele gbɔgblɔm na mi bena ebe wò nu vɔ̃ siwo sɔgbɔ la wotsɔ ke o nyɔnu ya eva Yesu gbɔ eye Yesu gblɔ mawunya nɛ eye nu vɔ̃ ƒe agba le kpem nu vɔ̃ ƒe agba ele te ɖe dzi eye wònɔ avi fam eye Farisitɔ nɔ gbɔgblɔm be mikpɔ ya ɖa mikpɔ Yesu be nye nyagbɔɖila eye eɖo la nya be nyɔnu ya nu vɔ̃ la ye nu vɔ̃ la ye eya ta wonɔ fa vi ɖo nu vɔ̃ la ye eya ta ye eƒe dzi gbã gudugudu ɖo nu vɔ̃ la ye eya ta wole trɔ le eƒe dzi me le avi fam ho alo le kɔ aɖatsi ɖe anyi yoyoyoyoyo eye nyɔnu ya di be yeatrɔ eye wofa vi Yesu gblɔ nɛ bena nu vɔ̃ siwo sɔgbɔ la wotsɔ katã ke o kpekpe blatɔ̃lia ena mi nya eye wogblɔ na nyɔnu la bena wo xɔse la de o ekpe xɔse aɖe li ke ɖena me xɔse aɖe li yi ke ɖena me be heyi le ŋutifafa me wotsɔ wo nu vɔ̃wo ke o teƒe ya nyɔnu ya wotsɔ nu vɔ̃ ke eye wòkpɔ ŋutifafa ye mɔmetifafa la ege ɖe yeƒe dzi me ne neva aƒetɔa gbɔ nenema ye wotona
xɔna kpɔna ɖeɖe eye Mawu be ŋutifafa age ɖe wo dzi me. Míakpɔ Romatɔ ƒe agbalẽ ta 1 kpekpe gbãtɔ, Romatɔ ƒe agbalẽ ta 1 kpekpe gbãtɔ lia. Azɔ esi wotso afia na mi to xɔse me la, nɔvi míantɔ nya be nyadɔdɔwo mate ma tso afia na mi o. Míaƒe nyanutsotso ɖeke ŋutɔ mate ma tso afia na mi o. Wo nyadɔdɔ ɖeklemi ɖeɖe ɖeke ŋutɔ mate ma tso afia na o. Lɔya ɖeke mele anyigba dzi yi ke atso afia na wo o. Negbe dzimetɔtrɔ ye koe ana o nuka tsɔtsɔke atisoga ma yi ke ŋuti wokla Yesu ɖo ye wòku ɖe tanye eye nye nye nu vɔ la ye vɔ Yesu ya dzo va xe fe ku ɖe tanye le atia ŋuti le atisoga ŋuti la eya ku ɖe tanye eye kuku ɖeɖe ɖeke ŋutɔ magate ma nanyi ame ɖeka va ɖe ɖe tanye tsɔ wu Yesu tɔ yi ke wowɔ eya me míekpɔ ŋutifafa le to míaƒetɔ Yesu Kristo. Kpekpe velia gblɔ be na ame si me míekpɔ mɔnu hã ekpea mɔnu to xɔse le xɔse me wo katã to xɔse me ke yina ɖe amenuveve sia gbɔ si me míetsi atre ɖo la eye míeƒo adegbe le Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ƒe mɔkpɔkpɔ la ŋuti. Azɔ ŋutikɔkɔea ƒe mɔ dzi nele lo. Mebe ne le ŋutikɔkɔe ƒe mɔa dzi la, wotsɔ nu vɔwo ke o. Wona ŋutifafa, woɖe fɔbubuwo ɖa le dziwo eye ele nuka ŋutikɔkɔe ƒe mɔ dzi elabe Mawu tsɔ ŋutifafa kple tsɔtsɔke tsɔ na to xɔse yi ke ɖena me. Nuvelia yenya le wole atsi na mi eye wokoa mía ŋuti to xɔse me. Xɔse aɖe li eya ekɔna me ŋuti. Nugbãtɔ mi be xɔse ɖe lia ye nana mo kpɔna ɖeɖe gase gɔme be xɔse bubu hã gali ye naɖe ɖeke be xɔsea ne wòakɔ ŋuti o. Xɔsea eɖena me nyawo gake xɔse bu hã lia eya la klɔ ŋuti o. Ale tsi na wo aklɔ dziwo ŋuti dɔwɔwo ta ame 15 dɔwɔwo ta ame 15 kpekpe ame 90 ebe medo vovototo aɖeke míakple wo dome o. Yudatɔwo kpakple Helatɔwo dome o. Ebe vovototo aɖeke menɔ mi kpakple wo dome o. Le esime wòklɔ woƒe ekpea ame aɖewo ƒune be kɔkɔenyenyea be kplɔlawo tɔkoe alo apostolowo be nyae etsi nunua mamewo ɖeɖe nuna tsi o ɖe. Ame sia me nuna tsi me kae li be me nuna tsi o ta nenema pepepe ya ɖe agbetsia la ame sia me la nui ta woaklɔ luvɔwo me woaklɔ wo dzi ŋutia menye kplɔlawo kple pastor ɖeɖe ko be nya ye o. Ame sia me tɔ ye menye na apostolo tɔ ɖeɖe ko o menye nusrɔ̃la ɖeɖe tɔkoe o menye ŋutsu ɖeɖe tɔkoe o. Nyɔnuwo hã tɔ le me, ɖeviwo hã tɔ le me, tsitsiwo hã tɔ le me ebena eye medo vovo aɖeke mi kpakple wo dome o eye wòklɔ woƒe dziwo me to xɔse me. Eklɔ woƒe dziwo ŋuti to xɔse me. Ne gblɔ be eklɔ woƒe dzi ŋutia egɔme nye be eva ɖo ga ɖe mea Elisa nɔ Yeriko eye dzuametɔwo ve gbɔ wobe be anyigba la enya kpɔ ŋutɔ lo vɔ ebe etsi ke le me la ye koe menyo o elabena aɖi eku le tsia me eye Elisa gblɔ be miku tsi ɖe edze mi ɖe dze ɖe agbadzi va nam eye Elisa kɔ tsi ɖe etsia ƒe nuka dzɔtsoƒe eye etsia ekɔ azɔ etsia tɔzu tsi nono azɔ eye ame ɖo gbɔna be miekpɔ ŋutifafa mikpɔ tsɔtsɔke vɔ ne kpɔ woƒe agbelegota nyawoe be nu dziame nyui aɖewo le woƒe agbe me enya kpɔ nyui ɖe gake vɔ Bibla bena nu si ke wo dzi la ye nu gblɔna vɔ woƒe dzia mekpɔ kɔ edzia mekpɔ dza o eye ne kpɔ woƒe nuwɔna
yi ke do ago tso dzime na wa ŋutsu aze nyɔnu aze be wobe ame ya o ewɔ ame ŋutɔ lo va ke yeƒe nuwɔnawo katã ɖe fia be edzia ŋuti mekpɔkɔ va se ɖe si me ke Yesu la klɔ dzima ŋuti ale tsi na dzima atutu dzia ŋuti ta ewoe ɖo la va ne va xɔse ya gbɔ ne to ɖeɖe kpɔkpɔ be xɔsea gbɔ vɔ la ele be nava tsilele alo tsilele na me ƒe alo kɔkɔe nyenye be xɔse la gbɔ yi ke me Mawu la to ale tsi na be klɔ be dziwo ŋuti to xɔse me. Marko tabla vevɔ ade Marko dɔwɔ ƒe agbalẽ tabla vevɔ ade taflatsi dɔwɔwo tabla vevɔ ade bena woaƒu wobe ŋkuwo ɖe ŋku ka gblɔm bele gota be ŋkua ao Ezaya ƒe agbalẽ tabla tɔ̃ ame geɖewo li wokpɔna nu gake womekpɔ mele nu kpɔm o eye Mose ƒe agbalẽ evelia ta woevea ame ma womekpɔ Yesu ma ƒe alẽvi ma ƒe nɔnɔme le afi ma wogɔme be wobe ŋkuwo gbã eye wokpɔ be Mawu fofo la ƒo nu ƒo na evia gake womekpɔe o ɖe Filipo meka ƒe nya gblɔm ye teƒe ya le o meka ŋuti ye ŋutinya ya ƒo ƒotɔ ku ɖo aƒedzikpɔla bia Filipo nenema ye Bibla be Filipo be le Bibla be gaƒoƒo ma me la Filipo ŋɔŋlɔ kɔkɔea eye wòƒo nu ƒo na wo be Yesu ye ame geɖewo ŋku gba na wo ta womenyana be ɖe Yesu ɖe eya ye klɔ na ame ŋuti o eye le na tsi na me o ame geɖewo xlẽ na Bibla gake womenya be Yesu ɖeka nye ame si ke klɔ na me ƒe luʋɔ ŋuti trɔ na me ememe kple gota kekekeke mo eya ta Mawu to na Paulo bena yi bena na ƒuwo ƒe ŋkuwo kpekpame woenyi lia dɔwo ta bla vevɔ ade kpekpame woenyi bena woatrɔ tso vivitsi me ava kekelia me eye bena woatso Satana ƒe ŋusẽ me ava Mawu gbɔ bena woakpɔ nu vɔ keke kpakple domenyenyi le ame siwo nu wokɔ to dzi nye xɔse me la dome nyatsiae ma woakɔ wo ŋuti egbea woakɔ wokɔ to dzinye xɔse ta xɔse ɖe li ke kɔna ame ŋuti segɔme todzinɔla be Yesu kɔna ame ŋuti ne va aɖe xɔse ma si ke la kɔ ŋuti o nugbãtɔ xɔse si ke ɖena me evelia xɔse si ke kɔna ame ŋuti eye xɔse ɖe gali yi ke tuna kame ato ka tso gota ƒe nu vɔwo me ele kɔ abe atsi ene ye atsilɔwoa wotsena ku vovovo evelia ememe ekea hã woahoe nu vɔ ememe tɔ egbe ana be nafo ema yenye mɔ ƒe ŋusẽ eƒe setɔ ƒe agbalẽ tatɔ gbogboe te selekatɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tatɔ kpekpe bla vevɔ eve te selekatɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tatɔ kpekpe la vevɔ evelia ebe mi ɖe mia ɖokui ɖa tso vɔ sia vɔ ƒomevi gbɔ wotsɔ nu vɔ ke vɔ nyakple Mawu le ŋutifafa le mia dome azɔ nuwo trɔ eye agbewo trɔ na ame aɖe le Kristo me la ne xɔ Yesu la etrɔ zu nuwɔwɔ yeye nu xoxo nu katã nu va yi eye megasusu na nu xoxoawo megawɔna dodo kpakple ɖenafɔ le agbe xoxoa ƒe nuwɔnawo me o eye dzi gblɔ bena mi ɖe mia ɖokui ɖa tso vɔ sia vɔ ƒomevi me kpokpe la vevɔ tɔ̃lia ebe ke ŋutifafa Mawu la ŋutɔ ŋutifafa Mawu la ŋutɔ enana me ŋutifafa ana wo tsɔtsɔke ne trɔ dzime Mawu ma ke lo Mawu ma yi ke na ŋutifafa eyi ke ne trɔ dzimea na kɔ mia ŋuti keŋkeŋ medo gbe ɖa be miaƒe gbɔgbɔ luʋɔ kple ŋutilã katã nanɔ blibo mokakamanɔŋutɔe halase miaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe vava gbe la le Yesu ƒe ŋkɔ me gblɔna be atema wɔ na wo hã mebe exɔe se be atema wɔ na woa ele dalɔ yi hã mebe atema wɔ na wo hã kpokpe bla vevɔ ne
la vevɔ nelia ebe nuteƒe wɔlae nye ame si yɔ mi vɛ eyɔ mi va be miatrɔ dzime ewɔe egale miayɔm azɔ be mianɔ agbe kɔkɔe ele miayɔm be mianɔ dzadze ɖe ele miayɔm be yaklɔ nyaŋtsi ebe ame si ke yɔ mi va la enye nuteƒe wɔla eye nye ame si ke la wɔe hã awɔe le miaƒe dziwo me nutifafa kple tsɔtsɔke awɔe na o tsilele kple aklɔ dziwo ŋuti awɔe nutɔlia zɔ enye ma le si miaxɔ nusẽ to xɔse si ke doa nusẽa me nenye be xɔse va edona nusẽa me vɔvɔ nana be mi gbɔdzɔna vɔvɔ nana be etsɔna ŋutsɔ na mia dzi vɔvɔ etsakana nya be susu vɔvɔ ena be mi ŋlɔna be afi si ke mietsoa afi si mienɔ tsã kple afi si ke yi mielea mi ŋlɔna be vɔvɔ na be mi ŋlɔna be nya be agbe kple yɔyɔ yi mawo yɔ mia be taɖodzinu vɔvɔ ena be mi ŋlɔna be nu yiwo katã Yesu wɔ na mia vɔ nenye be woɖe vɔvɔ dzo haleluya o vivitsiwo hã wodzona numake nu gɔmemasemase dzona eye edziwo ma yi ke le wɔm kpo o de ma te ela nyɔ na ma ela yia o nenye be xɔse ge ɖe dzime na wɔa dzideƒo kaka ɖe dzi xɔse be nu yi ke mɔ be yawɔ na me ya ye menye be la sɔ asi nye axɔe godoo o nye ama xɔe la gblɔ na be amen mexɔe la nane li miaxɔ nusẽ ɖe be xɔxɔ li yi ke doa nusẽa me miakpe Efesetɔ ƒe agbalẽ tatɔ kpokpoe 11 Efesetɔwo ƒe agbalẽ tatɔ kpekpe 11 bena wòaɖi na mi le eƒe ŋutikɔkɔe ƒe kesinɔtɔ la nu bena wòado nusẽ mi ato nusẽ mi to yeƒe gbɔgbɔ la me le ememe la ƒe gome gbɔdzɔgbɔdzɔ vana tsona ememe ekpɔ amea le nyui ɖe lo ekpɔ amea le lãmesẽ lo ekpɔ be amea edzɔ atsu ekpɔ be amea ekɔkɔ gake yebe dzi katã egbɔdzɔ edzia lolo abe edzia le ʋuʋum nyanyanya yebe le gota eze nyui ɖe gake ememea ele vovɔm le ƒoƒom nyanyanya dzodzom nyanyanyanya o elabe vɔ ame ma lalei ne kpe ɖe wo dzɔtsu ɖoa eɖo la xɔse alo nusẽ ɖo anɔ me hafie gake amea ekpe be dzɔdzɔme kɔkɔme ale wolea edzi ŋutɔ mele ƒodome nɛ o dzi ɖeke ŋutɔ mele ƒodome nɛ o nyɔnu be dzi le ƒodome nɛ edzi ŋutsu be dzi mele ƒodome nɛ o eye ne gbɔgbɔ kɔkɔe ava la eya to na nusẽ ame le ememe kpekpe 19 gblɔ be bena Kristo nanɔ anyi le miaƒe dziwo me to xɔse me ame si ke meto akpo aʋa ɖeke dzi ɖuɖu o ame si ke ɖua tetekpɔ katã dzi ame si ke ɖu Satana dzi ebe ame si ke gblɔ be wowue nu vɔa Kristo ma yi ke nye nusẽtɔ ma Kristo yi ke meyina yenye yaʋa matsiaʋa o nenye be le mewoa Bibla bena eya ana mi nusẽ ebe miadze si be Mawu tsɔ nu yɔ katã tsɔ na mi dɔwɔwo tagbã kpekpe 9 ebe miaxɔ nusẽ gbɔgbɔ kɔkɔ ƒe nusẽ si ke le mia dzi va ge eye mianye nye ɖaseɖilawo le Yerusalem le Yudea le Samaria eye va se ɖe anyigba ƒe seƒe ke anyigba ƒe seƒe ke eye edze gɔme kpakple Yerusalem la afi ma ye wokla Kristoa le Yerusalem la afi ma ye Farisitɔwo wotsɔ
wo fofo be kɔnyinyi ƒe nyawo tsɔ be yatsɔ atrɔ tagu ne nyanyuia eye wonɔ vɔvɔm ye nusrɔ̃lawo katã nɔ vɔvɔm ale gbegbe bena wo va lé wo ɖokui tu ɖe xɔ me vɔ yi ke Yesu va wo gbɔa egblɔ bena migava o amale si ke fofo nye dɔm ɖo la nye ame le mia dɔm nenema ke womedzo le xɔa me o wogakpɔtɔ nɔ xɔ ma me helabe wohiã ŋusẽ nɔvinye wotsɔ nu vɔ tsɔ na o taflafi wotsɔ nu vɔ ke o wona wo ŋutifafa vɔ ne dzi be yayi ɖe anyigba ƒe mlenu kea anyigba ƒe mlenu ke la abale ke ye nusrɔ̃lawoa wodo ŋɔdzi na wo wodo vɔvɔdzi na wo eye vɔ Yesu be woayi ɖe anyigba be seƒe kea wole nenye be nu dzideƒoa mele wo si oa ne woyia wola gblɔ be mibɔ nu migatsɔ nyaƒe ekɔnyinyi mawo va do ƒo ne míawo le afi ya o eye nenye bena ame yawo nusrɔ̃la yawo te tsɔ gbɔgbɔkɔkɔ be nusia tsɔ wɔ dɔ ɖudzia se gɔme be nenema emɔ ma ko dzi míawo hã míato ate ma ayi ŋkɔe ma míaxɔ ŋusẽ be nyea maxɔ ŋusẽ lo gblẽ be maxɔ ŋusẽ míawo ya wome le mía yome tsim o ame aɖeke mele do ƒo na mí o eye mía katã mí le dzu le subɔ le do ƒo me eye mekpɔ yi ɖe mete le ƒo nu ƒoa ne va yi futɔ be asaɖa me ate ƒo ƒoa ebe nyaxɔ ŋusẽ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ le mia dzi va ge eye bila bena Mawu vi ke nye ame belia ne gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ ge ɖe me la etrɔ zuna nu ka kalẽtɔ etrɔ zuna kalẽtɔ ŋusẽ nɔna me eyi abe ɖega ame mamlɛawo etama te kpekpe ame nyilia dɔwɔwo ta te kpekpe nyilia ebe ke Stefano si yɔ fũu kple amenuveve kple ŋusẽ la ewɔ nukunuwo kple dzesi gãwo le dukɔ la dome azɔa ebe Stefano yɔ fũu egɔme ɖe nenye be ekutsi kɔ ɖe tɔka me ye tɔka yɔ fũua ye emɔ ɖeke ŋutɔ megale emɔa eyɔ fũu kpakple nuka ŋusẽ ale gege bena vɔvɔ ɖeke ŋutɔ ŋɔdzidodo na me ɖeke ŋutɔ megale eme o nɔvi na aƒetɔ la va gbɔ o eye wòna o xɔse si ke ɖena me eye wòna o xɔse ke klɔa me ŋuti eye wòna o ŋusẽ ƒe xɔse ya la vɔvɔ ɖeke ŋutɔ meganɔna me ƒe tsime o elabena nya fi si ke yim ne le eye Mawu be gbɔgbɔ ƒe ŋusẽ lea atutu o akplɔ o ayi ŋkɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Luka ƒe agbalẽ tabla vevɔ ne kpekpe Luka ƒe agbalẽ tabla vevɔ ne kpekpe blanevɔ andrelia be kpɔ ɖa madɔ fofonye ƒe ŋgbedodo ɖe mia dzi gake miawo la milala le du la me Yerusalem ƒe dua me va se ɖe si me ke woatsɔ ŋusẽ atso dziƒo do na mi woatsɔ ŋusẽ va se ɖe si me ke la woatsɔ ŋusẽ ayɔ mi woatsɔ dziƒo ƒe ŋusẽ ado na mi ke milala egbe be xɔsetɔwoa womegalala na o le Mawu ƒe ŋkume o nenye be wose mawunya ye mawunya gbe wɔ kakakaka gbe kpakɔa evɔ wotɔ du dzi be mayi aƒe me matsɔ maɖe ʋu madzo matsɔ mɔnye madzo mata afɔ madzo maɖo zemidza madzo eye womegalalana le Mawu ƒe ŋkume o ame yiwo lalana ame yiwo tɔna te ame yiwo lalana le Mawu ƒe ŋkume la ame mawo gblɔna be ɖe mexɔ ŋuti fafa vɔ mexɔ tsɔtsɔke vɔ wotsɔ nu vɔ nyo kem vɔ wole dzi nam vɔ azɔ le be Mawu ƒe ŋusẽ na yɔm Mawu ƒe ŋusẽ na nɔ menye eye be mayi
ma be de lubo akpla va na aƒetɔ la ebe mi la Yerusalem du la me va se ɖe si me va tsɔ nu sia to dziƒo a do na mi akpa velia na Mawu nya yenye vudo yi ke me agbɔsɔsɔ le yi ke me mia aku enu le to xɔse me Israelviawoa ele no be wacho aputia aide Kananyigba dzi afi si ke notsi kple anyitsi bɔ do voa nane va tso mɔ na wo etsi meva nɔ mɔa dzi o eye wohiã nu ka wohiãna etsi vudo wohiãna etsi si ke ana be wa aɖi kɔ na wo Mose ƒe agbalẽ velia etame 19 Mose velia tame 19 kpokpoe ame 3 egblɔ be tsikɔ wu dukɔ la le afi ma tsikɔ wu dukɔ la ye wo dukɔ la lili bilibi le Mose nu gblɔ bena nu ka nu tsi ne kplɔ mi tso Egipte bena tsikɔ na wu mía ŋutɔwo mía viwo kple míaƒe lãwo ne míaku mahã ebe tsikɔ le míawu me tegbe nea Bibla gblɔ be tete Mose do wli yɔ Yehowa gblɔ bena nu ka ma wɔ na dukɔ sia esusɔ vie ko wa afɔkpe afum pikamatɔ lia Yehowa gblɔ na Mose bena dze dukɔ la ŋgɔ eye naɖe ame tiatia aɖewo le Israel dome akpe ɖe ɖokuiwo nu natsɔ atikplɔ si netsɔ ƒoni le tsi la ɖe asi ayi pikamadɛlia ebe kpɔ ɖa matsitre ɖe ŋkuwo me le Oreb kpe la dzi eye naƒo kpe la ekema etsi atso eme be dukɔ la na ano etsi na dogo tso kpe la me be dukɔ na no eye Mose wɔ nenema le Israel viawo pametsitsiawo ƒe ŋkume etsi meli wa no agakpe ɖe li ye agakpe ma yi ke kplɔ wo ɖo la enye Kristo eye agakpea woƒoe abe aleke woƒo Kristo hã ene eye le esia ta agbetsi la zɔa ele tsatsram na ame sia ame be woano nɔvinyewo miva mía katã míaku agbetsia nye míanu Salomo tabla 9 teke 8 ebena woƒoe agakpe la le gbedzi eye wona tsiwo nu tso ebe kpekpe ame 11 ebena etsi si ke tso agakpewo me eye tsi la do papapa abe tɔsisi gãwo ne Mose Salmo tabla 9 ma agakpe la alo vudo yi ke me agbɔsɔsɔ le na mi nugbãtɔ miakpɔ nunana yeyewo to xɔse me nuvelia miakpɔ nudzedze kpɔkpɔ blibo to xɔse me tɔlia agbɔsɔsɔ blibo to xɔse gãwo ba fɔ ɖeɖe me xɔse ɖe li yi ke nye xɔse dagblɔ be xɔse ƒe ɖoƒo li vovovovo miatsɔ akpa gbãtɔ eye nye nunana yeyewo yiwo na mi miakpɔ Filipitɔ ƒe agbalẽ eta gbãtɔ ebe ke nye Mawu aɖo miaƒe hiãwo katã ŋuti na mi le yeƒe kesinɔtɔ nyenye la nu to Kristo Yesu dzi gblɔna be amen nye Mawu aɖo wo hiãwo katã ŋuti lubɔwo ƒe hiãhiã gbɔgbɔme ƒe hiãhiã ŋutilãme ƒe hiãhiã ƒomea me ƒe hiãhiã egbe ƒe hiãhiã agbemavɔ ƒe hiãhiã ebe nye Mawu ɖe aɖo nyaƒe hiãhiãwo katã nu na mi le be kesinɔtɔ nyenye la nu le Kristo Yesu me kpekpe me 19 ma ta xɔse mae wòle be míaɖe atem akpɔ
leke ƒe agbɔsɔsɔ yeye ya Galatiatɔ ƒe agbalẽ Galatiatɔ tave kpekpe bla velia be nye kpakple Kristo woklã ke ne mele agbe la be nye gale agbe o. Paulo nɔ ƒoƒo na eɖokui eye wòle ɖase ɖim be ɖe enu si ke mele asiwo mele ame siwoa womenana me o, enu le ame sie ko nana me. Paulo nɔ ƒoƒom na dukɔa nɔ gbɔgblɔm be woklã yeƒe ame xoxoa ɖe atitso gala ŋuti ebe ye ŋutɔ hã yi le ɖe gbeƒã ɖeɖekpɔkpɔa ye ŋutɔ Mawu ɖee yi le ɖe gbeƒã kɔkɔenyenyea ye ŋutɔa kɔkɔenyenye sue si yi le ɖe gbeƒã kpɔkpɔkɔkɔ ƒe ŋusẽ kɔkɔa ye ŋutɔa ŋusẽa le ye me ta ne le gblɔa wo ŋutɔ nakpɔe enu yi gblɔm nele Yesu yi ke ɖo ahiãwo katã ŋuti Yesu yi ke wɔna nuwo katã na amea nenye be wo ŋutɔ ele nya gblɔma be amewo ne xɔea eɖe fia be wo ŋutɔ wo nyagblɔla gbeƒãɖela ŋutɔa enua le asiwò vɔ etɔna amewo be ne trɔ dzime wo ŋutɔ etrɔ dzimea etɔna amewo be woanɔ agbedzɔdzɔe wo ŋutɔ le agbedzɔdzɔe nɔma etɔna amewo be woawɔ ɖɔɖɔ ɖo be enu yiwo wo ŋutɔ ne ba le amebuwo sia trɔe na wo abe aleke Zakeo wɔ ene de wo ŋutɔ ɖe etsi le bu fɔ wa eye gasia game ne kpɔ amea etsi lana kpo fɔ be nye nyagblɔla ebe nye nufiala ebe nye Mawu dɔwɔla enu si ke gblɔm nele na ame bubuwo la ele be nua nanɔ wo ŋutɔ me o. Paulo be mele agbe gake meganye nye le agbe o ke boŋ Kristo le agbe le menye Kristo le agbe le menye eye agbe si ke mele azɔ la le ŋuti la me azɔ la mele agbe le Mawu bi si ke lɔm eye ekpea Mawu bi nye be xɔse ya Mawu bi nye be xɔse ya ebe ame si ke lɔm eye wòtsɔ eɖokui tsɔ na ɖe tanye medo gbe ɖa be ne wɔe na ame sia ame ŋdi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nu velia yi ke nya kpɔ le teƒe ya nye míaƒe nudzedze kpɔkpɔ blibo to xɔse kaƒe nya mi dza gblɔ xɔse ma yi ke ma gblɔ be ele ame keme asi ele nye asi nya pɛpɛpɛ ye be nya gblɔ mi le ekpɔ Mosea keto na sem xɔse ɖe le Mose si la gblɔ be aha nye axɔse ya pɛpɛpɛ le nye hã asi nye abe ale wonɔ Paulo si ele asi nye ne ma pɛpɛpɛ xɔse yi ke asɔ kpakpa me kpɔtsiawo tɔ miaƒe nudzedze kpɔkpɔ blibo to xɔse si ke anɔ mia sia be ame bubuawo ke ne miagblɔ ya egɔme yi ma Korintotɔ ƒe agbalẽ velia ta ne kpekpe 8 ebe ale nenem be xɔse ma ke le mia si abe ale si ke woŋlɔ ɖi ene bena míexɔse na eya ta míegblɔa nya hã ebe mexɔse la eya ta míeƒo nu ebe míawo hã míexɔna sena míawo hã míexɔna sena ekpea xɔse ma pɛpɛpɛ yi ke nɔ anyi wosi le ma yi me ne Mawu ame trɔ oa ye xaxawo gakpɔtɔ le agbea mea xaxawo medza dzo o lo amewo dzakpɔtɔ anɔ kɔkpɔ ɖo ŋuti nɔ be kaka godogodogodo ta xɔse ma yi ke nɔ blematɔwo si yewo ɖe ɖe go la yewo xɔ Mawu dzi se yewo ƒo nu míawo hã míeƒona nu eya ta elabe míawo hã míexɔe se ɖo Romatɔwo ƒe agbalẽ ta ne gbogboe 12 Romatɔ ƒe agbalẽ ta ne gbogboe 12 ebena wòanye fofo na aʋatsotsoetɔwo hã ame siwo metso aʋatsotso me ɖeɖe ko o hafi ame siwo zɔna le mía fofo Abraham ƒe nuka xɔse me ekpea xɔse ke sɔ kpakple Abraham ƒe xɔse ame siwo zɔna le mía fofo Abraham ƒe xɔse si le esi le aʋamatsomatso me la ƒe afɔtoƒewo me kpekpe 9 li ya abe ale si woŋlɔ ɖi ene bena meɖo
dukɔ geɖewo fofo le Mawu si dzi ne xɔse la ƒe ŋkume. Ame si ke gakpɔ agbe. Ame kukuwo eye wòyɔa nu siwo meli o la abe nu siwo li ene kpekpe wuienyi kpɔɖa ebe ame si ke esi mɔkpɔkpɔ ɖeke megali o la wokpɔ mɔ le xɔse ma me bena woatrɔ dukɔ geɖewo nenye be nɔnɔmea nenye be nu yiwo katã ɖe to ɖe wòtrɔ do ne nua va ze ko be mɔkpɔkpɔ ɖeke megali oa wogakpɔtɔ le kpɔmɔ ne Mawu, wogakpɔtɔ le kpɔmɔ na Kristo, wogakpɔtɔ le kpɔmɔ bena mɔ be ŋgbedodo gale yeye nɔvi ye wɔ ne be nudzedze blibo kpɔkpɔ sunamesi elabena ene vava me be nuwo katã ze ko be mɔkpɔkpɔ megali o la wogakpɔtɔ kpɔmɔ bena woatrɔ zu dukɔ geɖewo be fofo le nu si ke wogblɔ nɛ la me be ale wo dzidzimeviwo anɔ gblɔna ɖe aƒeme ɖa be amen. Nutɔ̃lia le teƒe ya, nutɔ̃lia ye nye agbɔsɔsɔ si ke míaxɔ to xɔse yi ke kɔbo wu nuwo katã. Nano li wonye enu veve ɖewo aya ele veve ɖe mate nu agbe ne me gbɔna aya o etsi le vevi ɖe mate nu agbe ne me nu na tsi gbe sia gbe o alɔdɔdɔ yi mi dɔna zamea ele vevi ɖe ŋutɔ ɖo ele veve ɖe tsɔ wu enuɖuɖu gɔ hã ta enu mawo katã wonye nu veve ɖewo le amegbetɔ ƒe agbenɔnɔme le anyigba dzi woawo nye nu veve ɖewo yiwo míehiã eye wonye nuwo yiwo menɔ anyi ɖaa o vɔ meto gbe ɖa be nu yiwo nye nu vevitɔ le fiaɖoƒea mea Mawu nena wo hã le ŋdekanyia le Yesu ƒe ŋkɔme. Amen. Nu veve yiwo ɖo asu mía si to xɔse yi ke kɔkɔ bo egɔme ɖe. Medi be ma ge ɖe maɖo ƒu. Medze si dreva o. Mebe me yina tu aɖeke me ebe ge ɖe ʋua me. Me ge ɖe ʋua me menyae. Nye me gbɔgblɔ be o ɖe permis wɔ aɖe trɔ wɔ yeye vɔa. Eyi ke wole ʋua kuma nyemedza nɔ mia kple ɖusi kpɔm be o ataya medza kli fia ʋua ɖe ya va gba awo ɖe xɔse la si nye be afi si ke meɖo ʋua yina la me yina afi ma godo la be na me ka ɖe dreva dzi nyemekpɔe kpɔ o lo nyemedze si hã o be xɔse ɖe la si nye be fi yi me le ya akɔm tso afi ma nɔvi xɔsetɔ nenema pɛpɛpɛ ke xɔse ma ye ɖo la nɔ mía me anɔ mía si eme ɖo anye gɔmeɖokpe vevetɔ be xɔse yi ke kɔbo nuwo katã nɔ mía si edza nɔ anyi ɖe zikpui dzia mekae nana anyi akpɔ be azikpuiawo tse nyui ɖea wometse nyui ɖea nukɔ tsɔ wɔe nukɔ metsɔ wɔe o ele sesi ele nyui alo mele nyui ɖe o ɖe azikpui ko mi kɔkɔ na kɔ nana anyi ambɔkɔ elabe xɔse le asi o be azikpui ya ne me na anyi ko me na anyi ɖe dzi nɔvi nye ye Yesu la Yesu de ekpɔtɔ le fia zikpuia dzi ebe do dzi ɖe nu nye ko mi va gbɔ nye nyame siwo katã agba le mia wom tsikɔ na mi la ele be xɔse ma nanɔ mía si be míanɔ anyi kpakple aƒetɔ la eye míaɖo xɔse ke ƒo nuwo katã ta eye nu sia nu le anyigba dzia asu mía si eye nu nyui vevitɔwoa Mawu ana mi ne xɔsea tɔgbe le mía si matsɔ nane fia wo le Mateo ta nyilia me kpekpe enyilia Mateo ta nyi kpekpe ame nyilia eye aʋafia ɖo nu gblɔ nɛ bena aƒetɔ medzem be nava ge ɖe nye xɔ te o ke gblɔ nya ɖeka ko eyi ne dzɔtsɔla ƒe lãme ase xɔse ye le ame ya sie ma eye yi ke menɔ Israelitɔwo ɖeke si kpɔ ɖe woƒe Mesia la dzi o tso Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ agbalẽ velia kaka va kɔ ɖe vɔsa vovovo yiwo katã wona le agbalẽ tɔ̃lia me kaka va kɔ ɖe nyagblɔɖi yiwo katã le Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia me ɖe
ebe de mawo bena yele dɔ la ɖe dɔ ge ɖo ɖa wo gbɔ yatsi eƒe ŋusẽ ade wobe yebe nu me xɔse aɖeke tɔ menɔ wo dometɔ ɖeke si gbɔ vɔ yi ke Yesu va wobe ŋkuwo gba vɔ Yesu ya yi ke ŋutsu ya ƒo nuƒo ya egblɔ be ɖe gblɔ nya ɖeka ko la ŋutsu abe ɖe gblɔ nya ɖeka ko nye ŋutɔ tsɔ la ƒe lãmasẽ xɔse ma ya aƒetɔ bia tso mía si kpekpe ama siekelia ebena elabena menye ame si ke le ŋusẽ te eye asrafowo le nye hã te nye eye ne megblɔ na ame sia bena yi eyina eye ne megblɔ na ame bubu be va evana eye ne megblɔ na ame keme be wɔ esi ewɔ nɛ kpekpe wolia ke esi Yesu se la ewɔ moya nɛ eye wogblɔ na ame siwo le eyome la bena vavã me le gblɔ na mi bena le Israel me hã la nyemekpɔ nenem dzixɔse sia tɔgbe kpɔ o. Amen. Nenye be Mawu na xɔse ya yi ke ƒo nuwo katã ta nu sia nu yi ke ne bia Mawu ana va me na wo le Yesu ƒe ŋkɔme. Nye hiãwo katã Mawu ɖo ŋuti nam. Gbedodoɖɔ katã wokpɔ ɖo ŋuti vɔ. Gbedodoɖɔ katã xɔ ɖo ŋuti le ŋdi ya le Yesu ƒe ŋkɔme. Magakplɔ va Mateo tamewi atɔ kpekpe bla vevɔvelia me eye kpɔɖa Kanan nyɔnu aɖe dogo tso afi ma nutoawo me nɔ li tom nɔ gbɔgblɔm bena David vi la kpɔ nye nublanui vinye nyɔnuvi le fu kpem ŋɔdzitɔe tso gbɔgbɔ vɔ̃ si me le vɔvɔtɔlia ke meɖo nya ɖeke nu nɛ o eye eƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ la woɖe kuku nɛ bena domɔe ne wòayi elabe le li dom le mía yome eye nyɔnua se elabe nusrɔ̃la yawoa wowɔna nu abe ale yi ke ye sɔdzawo yiwo dzɔna me ŋutia wɔna nu ene ebe nyɔnu ya le ali dom akpa megava do ƒo na mi o nyɔnu ya dzava do kpla katsɛ mi Yesu bɔ nu kpo gake nyɔnua ya nu me tsi kɔ nɛ o nye hã nye ma si ɖoɖoe o kibla vɔvɔ nelia ebe eye wogato nu gblɔ bena womedɔm o negbe ɖe Israel ƒe alẽ bubuawo gbɔ kibla vɔvɔ atɔ ke nyɔnua va dze klo nɛ gblɔ bena aƒetɔ xɔnam ekpea nyɔnua ewɔ abe ɖe nu yiwo katã gblɔm wolea ɖe mele sem o nene wobe domɔe la metsɔ ɖeke le mo ele li dom akpa ele kpakatsɛ dome mi metsɔ ɖeke le mo eye womedɔm ɖo ɖa negbe na Israel ame bubua alẽ bubuwo gbɔ ko metsɔ ɖeke le emɔ katã me eyɔ katã megbea togbɔ be nu yiwo katã dzɔ hã womedo ŋƒo nɛ be xɔse o eye eva eye wɔ nu ka wòsubɔe mebi dzi o ame aɖewo no do gbe dom ɖa ye nu yi ke Mawua me wobia Mawu mewɔe na kɔ wotɔna tsi bibi ame aɖewoa dzikutɔ ɖɔ tsime na wo abidzi atɔ afi fafa atɔ lidodo atɔ aƒadodo ebe aƒetɔ egakpɔtɔ yɔe be nyɔnua gakpɔtɔ yɔ Yesu be aƒetɔ la ebe aƒetɔ xɔ nam meɖo la do bubu Yesu ya ŋuti Yesu ya megblɔ be ɖe ɖe o kpɔ ka bubu gbogbo ya tsɔ me na woa katɔ be nya ye ye mele tsɔ ɖeke hã le me na woa awo nyɔnu ya meɖe afɔ Mawu dometɔ ɖeke o lo ebe aƒetɔ xɔ nam evɔva te eɖo nu gblɔ bena womeɖe mɔ bena woatsɔ ɖeviwo ƒe abolo aƒu gbe na avuviwo o mise gɔme trɔ̃subɔla bavu yi ke ƒo ɖi gɔ medi be matsɔ ɖeviwo matsɔ dɔyɔyɔ katutu yi ke nye mawuviwo tɔa atsɔ na wo ya abe awɔ nyɔnu ate ma gblɔ be o
Parler que Yesu ton en le yomda. Bon, me do yo apeto. Ye apeto ya. A pompo ya nama. Ale mele nama. Apeto e. Nyon ma se comme pobodo kui. La be vendre lia. Que eya globena yo apeto. Nye ma tonya de kere nu olo. Nye ma bufo ola. Apeto agbenono nye pi me chova enyam. Enya pi nye ete enya nu kata be yo apeto. Menye be tron subola nye menye kake me va be de. Avuvio ha odu abolo lului si odu na chope apeto pa kloti. Na be vonyilia. Tete Yesu kwa di globena o nyonu wo kosela lolo neva ekpea edo ekpo eye nyonu a edu dodo paji wo hana du dodo pawaji lo eye Yesu globena hose ike funu katata la sio nede ewede ye eja kpo ma kwa meade eye obe akoki nye ya odom do da pastor kwa my boy aba we to na gbeda nko buna na mo amoyo ekpo odokpo le jime ya odida se ekpo abu aba gamali o na kwa pastor how many people go away and then you become offended. Eye bo ye kele va kwa pastor a ye mette de mo be na kwa pastor gan kwa bichi do dom jue aton popopo ku kata bien le tantino heli be kwa church aton na nyina o mi kokko nya we kro be pastor achoyi ene na nyina mi be dui nka to be nya yo o menene ma yo one ma wo nene ma o le Yesu pen comme ekpo Yesu kro ne be o nyonu o kosela lolo ebe ne va mena wo abe alesi ne tie ne eye efe nyonu vi la pela mese le nene ma fe kapupu maji hose yike duanu katanjiema ko ele ntikanya le Yesu pen comme akpaton lia na maunya akpaton lia yenye miape kelili yikele kwabe mosesene ekpea elle kwabe eto mosese ne gedemea ne chile jajama mapolo ne lawada o nyao ha ne do mosese mkoa o mangatema ageda pimao mosese ne gere mosese mkoa o nona tejie labe ameta kokko la pima yenye nuka yenye jidepo manye be jitio na nekentoma dedao na nekentoma treo ba Goliath ma ike bonada me ne fafa monote jitefu ayema bo jata pe doema hey ne dogbeda kaka mi dogbeda nkeke blaton ne nyebena mi meyo mawu yo anyigbaji benko wa chocho fugbere jata me dome ne mi medeta na legba na tron ila nyigba jioa jolilo wacho me popo efiabe ma fiami nyakpo gake jidepu no de kaje ya osi na ne kento me fao da le upe hosia ikodo de ma wajila bo o aya tempo ahomo tenchu eye eyi sese o temva amesike ti depolea me vanao ma vakrao na ne kento ma vao ha ole Yesu ben comme khosedeli novio khosedeli ikele nana me ti depo ikenana me kelili ikenana me tona te kan ma va ye afetola la va la deson eye afetola anye mosese na akotao nusianu ikenenye wo hiahia
nɔvi na amewo katã wole wokpla asi ta be evɔ nam le wòya eli ke gongo nye ya mali ke gongo la meka nu kake la dzɔ nye ya makpɔtɔ ali ke gongo meka ale ke Yeriko be gliawo tɔkpɔ dom hã o ye le kɔ be nɔnɔmea eglo wɔna megale nu mali ke ele afi ma hã mebe ele afi ma le senkɔnyea alike awɔ nuteƒe va se ɖe nuwu le Yesu ƒe ŋkɔme Hebritɔwo ƒe agbalẽ tawi ɖeke kpekpe bla vɔvɔ ne Hebritɔwo ƒe agbalẽ tawi ɖeke kpekpe bla vɔvɔ ne lia gblɔ be le xɔse me esi ke Mose tsi la egbe be megayɔ ye be Farao ƒe vinyɔnuvi la ƒe vi o bla vɔvɔ atɔ elabena elɔ̃ be yeakpe fu akpe ɖe Mawu ƒe dukɔ la ŋuti nu katã Mose yɔ edzo lɔ̃ be yeadzo kpe fua Mose bena enya fukpekpe le kɔ be dzo ene eye eka ɖewo blam ɖevi ka ɖewo debaya ɖewo be ka ɖewo gakpɔtɔ blam tamato dzoa me ne vevesese be dzoa na soka na lolo ka na fiɔn ka ne wa soka mo katã le ŋutinye ale bena mate ma ɖo dzideƒo eye mate aɖe zɔ la yi ŋkɔ ale bena mate ma kpɔ ŋusẽdodo medo gbe ɖa be ŋdekanyia edzo dza ge tso dziƒo va ye nu yiwo katã bla wo da ɖia wola fiɔn le agbome le Yesu ƒe ŋkɔme ale abe Shadrach, Meshach, Abednego no tsɔ da ɖe fugbe ɖe kpodzo bibia mea Nebukadnezar ƒe vɔvɔdonamewo katã wa fiɔn na le dziwo me eye fia ŋutɔa ye ŋutɔ la va la gblɔ be yɔ menye ame tɔ mi tsɔ fugbe ɖe kpodzo bibia mea kpɔɖa medzo le ame ne kpɔm le dzoa me eye wole ovo ekpea eye ɖeka vetɔ ne vɔ ame nelia ya yeƒe zeze me le abe Mawu vi ƒe mo ene egɔ be Mawu na be wobe kawo so kɔsɔkɔsɔwo tso elabena womedze klo na Nebukadnezar ƒe legba o amiawo li ɖe naneke ŋutɔ menana mienana ta o nu yiwo katã bla o egbe ŋdikanyi ya ƒeƒlae ne tu wɔ tsatia ye tsɔ agbewo na aƒetɔ la be yeanɔ mawuviwo be hamea nɔvinye ekawo la aso le ŋuti o elabena elɔ bena yeakpe fu Mawu ƒe dukɔ la ŋuti wu esime ke yeakpɔ nu vɔ̃ ƒe vivi sese le ɣeyiɣi vi aɖe ko me ele kpea ekpɔ Nebukadnezar ƒe nuɖuɖu mawo Egipte be nuɖuɖu mawoa ne ɖuia ana kaka adami kaka ava nɔ ɖe ɖe ko Egipte ƒe numɔ katã ana be agbɔdzɔ ŋusẽ ɖeke ŋutɔ manɔ me o eye Mose gblɔ bena nu mawo katã yi ke gbɔna gbɔgbɔme be ŋusẽ ɖe le ame mea nye ma tsɔ ɖokuinye tsɔ na o melɔ bom melɔ be ɖe mato fukpekpe me bom la nu ma ye Mose wɔ ye ma eye nu yiwo eya ta wɔ be míawo ya mi me kplɔna wo ɖo nu yiwo nuna míanɔ nu akpasawo do nu yiwo ɖuna míanɔ ɖui akpasawo do nu makɔmakɔ yiwo wɔna nu makɔmakɔ yiwo katã kpɔna míanɔ kpɔ akpasawo do awo medo gbe ɖa be wòye ana kpɔtɔ na aƒetɔ la me eye anɔ ŋusẽ kpɔm ɖe dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme blavɔvɔ adelia eye wobu nukpɛ si wodo Kristo la kesinɔnu wu Egiptetɔwo ƒe kesinɔnuwo elabena ekpɔ teƒe ɖoɖo fetu la ɖa blavɔvɔ adelia le xɔse me egblẽ Egipte ɖi xɔse me lo egblẽ Egipte ɖi nanewo li ele bena agblẽ wo da ɖi ele ɖo to ma nanewo li wonye Egipte be nuwo agblẽ wo da ɖi ate ma anɔ keklẽm anɔ dzo sim nyanyanyanyanya anɔ keklẽm abe nane le dzɔdzɔme ene
mo kata Egypte be nuwe ma ebe de yenya be nu ma o kata echo keke sia me be fia Satan agbo ebe egble Egypte di me von fia pe dome Dieu la o e fia pe dome Dieu me tso de kento le fia pe dome Dieu do me o la bena doji abe de wole amesio me kpona o la kpom ene ema donti nu jade ko na kpo amesio ko me kpona o me kpone o for ya ele kpoi aye gbo abe mele kpom mele kpo toyo la nye la fima mele kpo katu la nye la fima mele kpo kona me tonye la fima amo ma te kpona ne kolo o ma kpo boa na mobi obe o toyo la wade abe ma itotora fima katu la wade e la fima beden to wade e itotora fima amema o mele na ne ke kpom bo we ya khosele mo abe mo sene ames el ebe wo la mesi o me kpona o la kpom egbe ma o yo me kpona o la e ya le kpom eye apetola ane wo nene mala adagba o katanjo le Yesu pe kome ame yo si nku ya ole nku ya togbeli yo kpona onu yo me ame yo me kpona wa o me fana bi olo o me kpona o me fana bi o me kpona to bo o kpona o be mesia la amero no le pedona ona vi fam apikanele pikama unyale aola wa o ya el amesio me kpona la kpom eye me nyebe agbenyea na neke ma deda ela bena me nyebe na mau anabe agbenyea akpata no keklem eye la be enye ela be amesike donu benebe nyema glori o nyema na sile nu amema de o to jire nu Yehowa ma ke globe na de manye penen tona o la manye khona me tona o novi nye chogbe ajibere ne la gbe mo ya zomo la ona me to wa ele gbo ebe ma glori o gbogbo ma da sile nti o eye nu se atojipo eye anno papele o wa be mo se ne akpon amesiko me kpona o ena ali ato kata bebe na ali ato kata afla ye to agodo eye ambosa be dono kata la azon o kata ji eye nenyi be ne gbona e satana ba be atoto le moji eye kpo be ne cho Kristo gbo ato ne gbogbo fon kata be mi va satana ntola tono be amama Yesu ku Yesu gbona lo minamo satana ntola tone gbogbo mo be minamo mama ya ku Yesu gbona eyo magogo ma degbe fana be chonji kanyia futo ntola gbo be agbo gbolo gbogbo fonto akata no poko lo fitia mo jani eye ma degbe fa na mia dometo de pepe ya enu se yo kata le togo mele aveme le etome matona obe amekako gbona zolo kalento gbona fika kalento mo de ma kwamira ba jiru la mo fika nyawode cho note abe Christopher ababe gbadagbene eye fisiafi nayi le kekiame amekako jirulao etchona ne denya pejime sion katatola etcho nuse eya yi keme do akponuwa ele papele o nyonya me amema yo kpona amesio me kpona o nyomie la amesio me kpona o la me eye mia du futo kata na gbona futo ntola na mo le kona o toke nuazo na tokpe dodo radio agbo tokpe dodo be Yehowa medakpe na o den dikanya pede de fiata Yehowa akpelo ben dikanya metrosu amekako mesu amekako mesu kalanto meganya mebelio nye meganya mebelio metrosu kalanto ye nu sende pepe won tola anonamo wala nonamo kanu na fonu mawu le pedodora me pray and talk to the Lord. pedodora be gamea
The giants are coming. ame kako You are no more kalẽtɔwo in the gbɔna Egyptian. meganye ame beli o Right in your heart. meganye ame beli o The power emanates from the heart. mawo ƒe ŋusẽ A heart ele dzime na wòazɔ that is pardoned. A edziwoa heart that is purged. woklɔ ŋtsi A heart that is strengthened. You are strengthened in a man. The foundation has been laid. Every sin forgiven. wotsɔ nu vɔ̃wo katã ke o Every inner sin uprooted. nu vɔ̃wo katã wohoe ɖa le me o And apart from that, eye mekpɔ vɔ o lo the power of the Holy Spirit gbɔgbɔ kɔkɔ ƒe ŋusẽa comes upon you. eɖiɖi kɔ ɖe dziwo le ŋdi kanyia You are a giant. etrɔ zu ame Satan kako sees you a giant. abosãmtɔ ne Don't see kpɔ woa yourself enye as bena ant. ame kako aɖe Don't gbɔna see yourself. megakpɔ ɖokuiwo be yenye eʋetsuvi azɔ o Satan saw the 12 abosã spies kpɔ as giants. ŋkusitsala mawo abe ame kakowo vɔwo ŋutɔ kpɔ ɖokui bena yewo nye ʋetsuviwo le anyigbadzitɔwo ƒe ŋkume ao Bless menye the name of the ʋetsuviwo menye Lord. ʋetsuviwo tɔ akpedada ne mawo le Be radioa gbɔ sure your tɔ sins are akpedada ne forgiven. mawu le ŋdekanyia be Pardon of etrɔ every yeƒe sin. nɔnɔme yehowa trɔ wo nɔnɔme etrɔ wo nɔnɔme ele tsi na eklɔ ŋtsiwo A circumcised heart. eye etsɔ aʋa na wo No dzi guilt. eye No condemnation. eɖe fɔ bubuwo dzo You are free. evo And free indeed. evo blibo Totally free. evo No keŋkeŋ accusation from the enemy. woɖe The efutɔ be enemy will not say of you, nyatsotso ɖe ame nuwo katã Jesus I dzo know. dakpe ne All I yesu know, dakpe ne who yesu are la you? The enemy will not say futɔa that of you. magava nɔ Pray tsaka and o talk to the Lord. tɔgbedodo ɖa Please, everyone, stay where eye you ame are. sia me This is time for fi prayer. kake mi le o Leave every ye other miese thing mawunya aside. veve ya le ŋdikanyia Pray and talk mina to ne the míalala Lord. le Choir mawo ƒe members, ŋkume leave those things mina ne and mía go to atɔ where you ayi are do to gbe ɖa pray. me sia me ne ƒota ɖe gbedodo ɖa me le radioa gbɔ Say, Lord, here do am na I. aƒetɔ be I aƒetɔ say, leave meva those meva things meva there. meva 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 megadzo le radioa gbɔ ayi nu bubu No wɔ ge rain o is going to beat it. megadzo le radioa gbɔ ɖe abe yave ɖa nu o Talk to abe the yave Lord. axɔ apel la va o Lord, here ao am I. nɔ radioa gbɔ le Purge ŋdikanye my gbekpasi ɖa heart. gbe tɔ gbedodo ɖa Purify tɔ my gbedodo heart. ɖa be yehowa And the Lord will klɔ do nye it dzi ŋtsi in your life. klɔ dzi nye ŋtsi le ŋdi ya klɔ The dzi ŋtsi message nam remains the same. klɔ dzi ŋtsi nam The mawu message nya God ya gave to metrɔ o lo Moses enya yi ma woatsɔ na mosea when Aaron nyama came into the pɛpɛpɛpɛ ministry. eye meke aron God did not hã change va the message. dava kpe ɖe mose ŋtsi woawɔ dɔ wa enya ma ɖeka koe woga nɛ enya nye be woavo Freedom from condemnation. woavo tso nu vɔ si me God called them out of Egypt. Let mawu my yɔ wo people va go. togo yeƒe dukɔa ne togo You are tso going Egypte into victory. be woage ɖe From tsiɖuɖu me defeat into victory. tso gege me Believe age the ɖe Lord. tsiɖuɖu me ka ɖe mawu And it dzi is so xɔ aƒetɔa dzi in se your life. eye ava me nenema Pray and talk to the le Lord. woagbe me tɔgbedodo ɖa The Lord aƒetɔ la is blessing you this morning. ele yra wo le ŋdikanyi ya If you have not got the foundation, ne enya gɔmeɖokpea this morning, le ŋdi ya la the opportunity is before you. mɔnukpɔkpɔa ya The wona o blood of Jesus is yesu flowing ƒe by ʋua faith wona mi nya be yenye into it. gɔmeɖokpea If we yenye confess our gɔmeɖoɖo sins, anyia he is yenye faithful and just to fondation forgive yesu and be to ʋua cleanse li from ne all wòale tsi na o unrighteousness. aklɔ The Lord madzɔmadzɔ to cleanse nyenyewo your katã heart. ɖa le ŋutiwo You have to go through the blood. eɖoa to ʋua me The blood. yesu be ʋua I remember in my own life, maɖo ŋkue dzi right from youth, tso kaka nye ɖekakpui I nyenye me was religious. menɔ tsɔtsi ko dem They told me about eye wogblɔ the woƒo nu nam Cain offered be what looks not big. Kain Abel offered a very big sheep. etsɔ nunana yi ke melolo vɔ abelia etsɔ nunana yi ke loloa tsɔ na mawu ye mawu xɔe vɔ meva se gɔme azɔ be yesu be ʋu yenye nu vevitɔa yenye nu xɔasia eʋu ma le sra Apply that very blood. Get Go a through woman. it.
to ʋua me le ŋdi ya. Go through it. To Yesu be ʋua me le ŋdi kanyi ya. Be set free. Eye na kpɔ vovo. Jesus paid the price. Yesu xe fea vɔ. It's not by good works. Menye dɔ nyuiwo me It's ye o. not by being religious. Menye tsɔtsi dede be nya ye o. It's not by anything we do. Menye to miaba agbagba It's by dzedzewo me the ye o. blood that was shed. Yesu be ʋu yi ke wokɔ ɖe anyia me. When I see the blood, Ebe ne me kpɔ ʋua I la, pass over mato you. mia ŋuti la yi. Behold the blood, behold the Lamb of God. Ebe mi kpɔ mɔƒãlevi la ɖa. Si ke tsɔ keka be ƒe nu vɔ xe yina This morning, le you ŋdi ya. have the privilege Gomekpɔkpɔ le asi o. pardon and Be peace woatsɔ nu through vɔ saving ake o. faith. Through saving faith. To You xɔse have the privilege. si ke ɖena me. Like that woman that Abe came, nyɔnu ma, Kanan nyɔnu ma yi she ke va, came eva weeping, kple avi crying. fafa. She believed Ekɔe se and she received pardon eye wòxɔ and tsɔtsɔke. freedom. Ekpɔ You vovo. can receive even Hã le today. ŋdi ya. No Atema argument akpɔ can take away tsɔtsɔke. your sin. Eye nakpɔ No vovo. plea by any lawyer, by anybody whatsoever. Ame aɖeke by matem any meli good work you have si ke la done, tem aʋli te by woƒe o. anything you do, not Ebe ɖe, penance. ame aɖeke ŋutɔ Not meli the- ɖe the- the- yi the- ke the la not tem penance. la Lord can take away your aʋli sin. ta o. Only the Abe blood of Jesus. Yesu be ʋu ɖeka koe Only ne the o. blood of Jesus. Yesu be ʋua ɖeka Come koe. into the blood. Yɔ Yesu be ʋua. Come into the blood. Yɔ Yesu be ʋu ma ɖeka Just ko. tell the Lord, To na wash Aƒetɔ la away be my sin through your blood. tutu nye nu vɔwo Blood ɖa. is flowing. Tutu nye nu vɔwo That ɖa. blood is still as fresh as Eʋua ele ever. sra. If you take Egale away everything yeye. from you now, Yesu be ʋua me dona every xoxo. outward sin, lying, Nu vɔ ememetɔwo yo. fighting, Ekɔdada, every one of them dɔmedzododo, envy, dzibibi, efififi. Yesu be cannot ʋua say you are ne saved tutu nu mawo if you are not free from katã anger. da le ŋuti o. Through anger, you break the place in the house. You do this, Dɔmedzododo you do that. It means ana you be are not enuwo la saved. gblẽ le aƒea me. You are not Ato saved dɔmedzoe. yet. You can be saved this Agbã morning. nuwo. The blood of Jesus Akaka nuwo le aƒea transform me. you. Do gbe ɖa ne Yesu le ŋdi kanyi abe ebe Pray ʋua and talk to the Lord. ne le tsi na ye wòatrɔ If ye. you are sure you are saved, Ne ka ɖe dzi be ye kpɔ ɖeɖe tso nu vɔ there is gotatɔwo purging me vɔa. and purity, Ememetɔ hã gali. sanctifying To faith, Yesu ƒe Yesu dzi xɔse me la. sanctifying their hearts. Ele By woaklɔ wo faith. dzi ŋuti. Cornelius Woaklɔ dzi wo dzi ŋuti. his near kinsmen and his friends, Kɔlenio they listen to Peter, kple ebe they ƒemetɔwo listen to katã Peter as you listen wose to Petro ƒe Pastor here mawunya today. gbɔgblɔ abe aleke mía katã As they míese listen, mawunya le they dzi kanyi ya. heeded, they Wo heeded to it. The God said, tsɔ woƒe agbe the God said, tsɔ na Aƒetɔ la. as they were still listening, Wokpɔ ɖeɖe they consecrated ye wotsɔ their all. woƒe agbewo The katã God tsɔ purged, na Aƒetɔ la. purified in their Ye Aƒetɔa hearts, klɔ woƒe dzi ŋuti all sinful nature in the heart tso removed, and Adam God ƒe filled their hearts dzɔdzɔme with vɔ̃ɖi divine ma me. love, with his total nature, Eye Mawu tsɔ ye ŋutɔ ƒe dzɔdzɔme, and Mawu ƒe they nɔnɔme believed. tsɔ de dzime na wo. Who hear the Gbedodoɖa me message yewo of xɔ nu ya Holy katã Spirit le lo. baptism, Ta woe le the radioa Spirit came gbɔa upon them. tɔgbi yi gbedodoɖa They dzi. started Yi speaking in gbedodoɖa dzi tongues. vevie ɖe. You Dɔ can yi be ke Mawu saved wɔ right le now ameawo ƒe agbeme from gbemagbe all le sin. Kɔnelio ƒe It's for aƒea mea. everyone. Ela te ma Children, wɔe na youth, wò hã le dzi kanyi ya. adult, Wò ŋutɔ ne men, nya be ye yina tsɔtsia. everyone. Vɔ edziwo me Literate and mekɔ o. illiterate. Edziwo me yɔ fún kpakple dzikudodo, dzibibi Right now. kpakple nu vɔ. Do gbe ɖa le dzi kanya be Yesu to xɔse me la Are you klɔ saying nye you are dzi ŋuti. sanctified? What Yesu ne about klɔ dzi ŋuti na wo la. the things coming out of Ne your klɔ dzi ŋuti life? na wo, ne klɔ dzi ŋuti na woa ɖe. The thing oozing Enu yiwo do na go tso nu me na wo. You cannot Enya fake yiwo ne gblɔna. Christianity. Ela ɖe fia. There is no duplicating machine Kristo for salvation. tɔ nyenye ƒe agbea You ɖe. cannot duplicate it. Machine It comes ɖeke from meli above. ye me woɖona ye You can be wòtrɔna an me o. actor in the church of Xɔse God. ye na de The ɖe ko things inside you will come out. They will eye ooze out. xɔse ma me Like Mawu la an to actor
aklɔ It will show tsi na wo you are not yet ale sanctified. tsi na wo But this morning, kɔkɔenyenye you le can be veve ɖe sanctified. nenye be mekpɔ wo numetoto You ya can be wɔa circumcised nɔvinye ke le ɖo to in gaƒoƒo your ya me heart. aƒetɔ And the ate Lord ŋu can set you free. atsɔ aba na wo dzi There is the faith ade that says, nu vɔ yi ke lé the ɖe faith dziwò that ŋutia says, the faith akpɛ that dzo sanctifies. The same faith ade ɖa will save you right now. xɔse yi ke ɖena me ma Give everything to the Lord. ye be bubu yi ke anye xɔse ke kpɔ ame ŋuti la eya hã gali eye ana wo tsifafa ana wo tsɔtsɔke eye akɔ wo dzidzi anɔ ŋusẽ yeye le ŋdi kanyia wò ame ma yi ke gbɔdzɔ ememe la woato ŋusẽ o Believe the Lord. kpafetɔa dzi se You can possess power now eye nàxɔ ŋusẽ azɔ through strengthening be faith. woato ŋusẽ o Weakness comes from the inner man. gbɔdzɔgbɔdzɔ If you are ememe weak in the wotsona inner man, you will be a coward, you don't be ne courageous. gbɔdzɔa But when ela the na be inner anye man vɔvɔnɔtɔ is purged, gake nenye be sanctified, woklɔ tsiwo ŋuti the power stands wole there. tsi na wo la Then the Holy Spirit wodena baptism vɔvɔ comes, tsona le ame me you become eye Goliath wonana killer. ŋusẽ Pray and talk to the ememetɔ Lord. ame eye That atrɔ zu Lord, Goliath I must le be among gbɔgbɔme la those atrɔ zu who Goliath get to the uttermost atrɔ part zu of ame the kako earth to atrɔ zu proclaim ame the gospel. kalẽtɔ Pray bena and ya talk ɖe to the gbeƒã Lord. nyanyuia mita míayi The gbedodoɖa Lord dzi will help you. aƒetɔ ɖe kpe ɖe mía ŋuti As Stephen was full of faith, abe aleke Stefano yɔ fún you kpakple can be full of xɔse faith, kpakple ŋusẽ la full of good wo works. hã ate ma yɔ fún le ŋdi ya Like kple xɔse Barnabas, abe look Barnaba to the Lord. Tarry until you receive. lala le aƒetɔ la be ŋkume Until you receive. va se ɖe esime ke naxɔe Pray and talk to the Lord. do gbe ɖa na aƒetɔ la Remember, you are no salt. do You need ŋkui water. Most be part of your body mi is water. hiãna So nu thank veve yawo God hiãna nu for the veve tɔ water yawo from above that is falling on you le ame now. ŋdeka nyi aƒetɔ la yena mi Remain where you agbetsi mi are. le nu You are not ele na water. wò ame yi ke le do gbea I ɖa mean, you are not salt. ele na wò Part of it- agbetsi most part of it is water. Yesu nana agbetsi Receive more water. agbetsia nui le Remain ŋdeka nyi where ya you are and ko agbetsia pray. nui Pray. fi kake mi le o Pray. me sia me ne ƒota ɖe And gbedodoɖa me breakthrough. do gbe ɖa Breakthrough. do gbe ɖa do gbe ɖa vevi ɖe do gbe ɖa You vevi must be ɖe able to endure hardship. eye nate ma anya le si ke wodo na dzi You don't le care ɣi about what you are sesẽwo me going through. You don't care about it. eye When meka we nu yi are me little tom ne le children, o even when we are youths, we Meka love nu yi ke playing le football dzɔdzɔm o. inside the rain. It energizes us to play. abe aleke ɖeviwo If nɔna that is so, etsi when ne we are tsi not dzadzam born wonɔna again, tsia me what anɔ about bɔlu you ƒom now? le tsia me hã Pray. nenema ye ne mawo ƒe Inside the amenu rain, vevea God will hear ge ɖe you. agbo me hã Pray nakpɔ be xaxa until you tem break va through. dɔléle Heaven is tem va watching you, vevesese tem va that if you are going to akpɔtɔ be alé like Jacob xɔse la me and ɖe break asi through. komkom Pray. do gbe ɖa Where are you going to run to now? Pray. meka gbɔ yina be yeasi ayi All o of us here, where can we run to? fika míate ma Remain where asi you adzo are. la yi ŋdeka nyia o Pray. nɔvinye oye The Lord is Gbedodo blessing ɖa. you already. mawo le yra ame yiwo le do gbe ɖa Fountain ele of yra ame yiwo le do gbe ɖa le sufficient ŋdeka nyia fullness through faith. ela na mi Sufficient fullness through faith. agbɔsɔsɔ Your agbɔsɔsɔ sufficiency is in Christ. Yesu me mi kpɔna agbɔsɔsɔa le There is fresh supply through sonship. eye awɔ nu yeyewo na mi le ŋdeka nyia Every child of God. mawu vi ɖe My kpekpe God shall supply nye mawu all aɖo your needs. nye hiãwo through katã Jesus ŋuti nam Christ. to Yesu Kristo dzi You pray in your house, he hears do gbe you. ɖa do gbe ɖa You pray ne le do in the gbe ɖa le market, aƒe he mea ele hears ɖo to you. le He asi goes me with ele you ɖo to everywhere. fi ɖe sia fi yi ke ne lea Through sonship faith, you to receive. mawu vi nyenye be Pray xɔsia me la and talk to the Lord. naxɔ yayra tso The mawu gbɔ Lord is blessing you as ministers of the gospel. We mawu must possess ne what we are telling others to receive. ne yra mi esi We ke must mi be le saved from sin, do gbe ɖa le ŋdeka nyia sanctified, mekpɔ vɔ o filled with the Holy Ghost. míawo ŋutɔ yiwo be We mi nye must mawu depend viwoa on God, that nu our veve God ɖewo ɖo is anɔ a míaƒe living agbewo me God.
Start blessing si God metotro for the abundance of rain ko coming kwenye upon ba no you. In the same gbogbo ko vein, pe nu se ho spiritual blessing is coming gbogbo upon pe you. ya yira o Start blessing the anu Lord. mi antonya ba gbe mi to Pray gbe da and pray through. Oh, we thank God this morning. What Ita a pene ma wo le glorious jikanya time. What de a ka popo glorious be yata period. de What mon a popo time nui yata that God is blessing us After with all the all Yerami. blessings. apetola le yira mi Pray and talk to the Lord. mi to gbe da ni apone apetola We also, we believe as they believe. mi khwese With the same faith, we Le- receive. khosema ke ike noble ma to sia The same faith de khosema ba fo in Moses is in me. de is khosema in ba fo you. le jikanya The same faith khosema ike no in Mose si Elijah is ike in no you. Elia me The same faith in Peter is ike no in Petro you. me ne The no same hama o faith in Paul the apostle khosema is ike in no you. Paulo me ne no hama o I believe. me khwese Therefore have I spoken. eya ta me funu no All our communication, all what we say, nya must yo be in kata mi line gblona with the word of nu yo God. kata ye mi wona la Without alignment, ne turn so it off. kpakple Any mau pe nya useless thing ne so come kpakple out of mau our pe nya mouth. ye mi ma de mo be With our nya mouth we flo ade bless, kento And na the dogocho Lord nu will mena mi o bless you also. apetola Similar ayira nya pe nu faith. yo eye anabe ya and yira talk to nya the o Lord. adogocho The nu Lord mena is mi blessing you. apetone yira mi e patole mi ayira ga popo ya me And full satisfaction esi meke through ele to similar peda faith. Our fundamental sufficiency of surpassing faith. miape The a centurion gbososo never had the koko word of God as you have heard, to yet the Jose Lord said sike futana his nuo katame faith is surpassing that of many, many Israelites. ye yesu ntodi da sebe na nu tu ya be Jose a e futa na mesia mele Israel nyigbaji